Kumengwathi mina tsitsayeni kubilavura ya kumemberi nhlakana Afrika Dzonga nhlakana mingisero mgana lona FM makhomanda na kuhlanganisa mingisero mina kolonga ningisela rukonga uko ningisela la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo kumbe weni kuba audio streaming ya mgana lona fm.co.za mina nikhalanga pet Matebula ni warismat wa jimo xitlango maxingirtano wa ichacha na makuna lawandandadzi ku amukela ka nongono ko Africa wa vulavula wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa ifamba swin'we ku fika eka awara ya 2 nhlekani lowu wa Xikwembu timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu tikomba ta ri mhaka leyi ya ku mahlweni se yi kha yi tshunela kwala kusuhi na hina hi ta bula na MEC wa nhluvukiso wa vaaki ya Limpopo manana Florence Radzilani bula na vona hi twa ku tani hi ndzawulo loko xiyimo xi titani va ri yini bona hi ndlela yaleyo xiyimo xo biha swinene lexi ngele ku langutana na xona ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku tlakuka ka tinhlayo letiwani hi ndlela yoyoleyo ka n'hweti ngopfu ya leyi hi nga ka yona ku nga n'hweti ya leyi ya va yi va ku yi kha yi languta timhaka ta timfanelo ta vamanana hi ndlela yaleyo se in'wana ya timhaka leti kumbexani hi nga hetelela ku hi languta yona hi lava ku twa ku hi angula ku yini ka mhaka yeleyo nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta twa ku n'wangulo wa wena u ri yini hi ndlela yeleyo ka mhaka yaleyo se hi ta bula na vona MEC hi hafu ku bilawara ya n'we nhlekani lowu good enough mashikhu kahle timhaka leti ta dialogue leti lava ku na n'we hi dzika hi toho lava hi dzika hi timhaka ta dialogue ku ri mi vone yini mavandla yo fana na va Democratic Alliance i man'wana ya mavandla lama nge ti hayi kha ma kona ku va nga ri kona swi nga va swi tise ku i vona yini wena ka minjekanjekisana leyi ngi ri kona ku tsahiwa holobye Gwede Mantashe va kha va vula ku kahle khale ka president Thabo Mbeki na vo a va fanele va swi amukela ku nkarhi wa vo wa ku va murhangeri wo hundzile swi fike njhani swiyimo swa muxaka wolowo ana mitsini miehleketo hi bula hi swona laha ka hafu ku bilawara ya 12 na to timhaka leti ti alaka ku hela ta madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu ku dlaya futhi akadzi ku va madzolonga ku ya hi rimbewu kambe ku va madzolonga ehenhla ka vamanana na vaxisati hi ndlela yaleyo hi swona swi nga xiphiqo lexi kumbexani lavaka ku na wehe u angula hi yona mhaka yaleyo sweswiwani hi lava ku ta twa ku khometi timhaka ka nkarhi lowu nga na wona hi ndlela yaleyo ku hi lava ku ta twa ku timhaka leti nga va ku tikhomini ku nga va ku ri timhaka ti hi ndlela yaleyo leti hi lavaka ku hi twa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku sweswi na kwala mi nga koho mina timhaka hi ndlela yaleyo kambe hi nga siya kwalano a hi sunguleni hi twa laha va nge ri vaaki va kombise ku vilela eXawela block 23 va lona kombisa ku vilela ivi ku ri koho maphorisa va tirha kambe swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika ku hi swoleswo ke mulavuleri wa maphorisa Mopani ku na Sergeant Records nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani vutitshembi nhlekani le ka vayingiseri va Munghana Lonene i ntiyiso ku loko vaaki va nga kayakayangi a mi nga ta n'wi khoma muehleketeleriwa lowu a hi ntiyiso vutitshembi na ka ntsanana nge hi swi kombisa ku mpela a hi ntiyiso nakona ku tirha ka hina a hi ku vaakatiko va fanele va hlundzuka ntiyiso wa mhaka i ku a hi khoma ku miehleketeleriwa ku ya hi ku va ye agondlweni loko se va ya agondlweni hina ingaku kusuka tolo loko mhangu leyi ndlekile ki ya jika kwala ka va hlomela va phalavurwa na mbixo wa namuntlha ni hleketa ku vaakatiko lava a hi vona va nga tlhela va hi nyika na vuxokoxoko byo i le kwini hi loyi a ya n'wi khoma se xitatimende lexi ya vutitshembi hawa a xi hisi swona ntirho wa hina i ku tirha ku nga ri ku vaakatiko va kombisa ku vilela kumbexani njhani kumbexani hi swi sungulele henhla Sergeant Records a hi sunguriseni kahle ku endleke yini inkomo muhaxi tolo na mixo kumbexani matakuxa hi kwalomu ka awara ya 5 hi kume riqingho ro huma ka vaakatiko va kwalaya aXawela lava nga kombisa ku na ntsumbu wa munhu wa xisati lowu nga kwalaya mutini wa yena kambe ku ya hi leswi va nga swi vonisa xiswona va n'wi gene ku n'wi vona hi Mugqivela loko a famba ingaku a ya a ku hungasile maphorisa ya hina ya ve ya tsutsuma kwalaya va nga fika va ya humelela kwalaya ka ndyangu walowo lava nga fika va kuma ku ntiyiso ku na ntsumbu wa munhu wa xisati lowu tikombaku wo ri na timbanga vulavisisi bya hina bya xihatla byi ve byi sungula endzhaku ka loko va ta va swi lamulela mhangu va tiyisisile ku a ka ha ri na vutomi aka sesi laha van'wani va vaakatiko va nga sungula ku va hi luma ndleve
ku nga va ku endleke yini ku va kombisile ku ro hetelela loko a voniwa mufi a ri na miehleketeleriwa loyi a tiveka ku i munhu loyi a ri muhlekisani wa yena wa khale loyi va nga hambana va gine ku va vona ka yin'wana ya tindhawu to tekela kona xoko endzhaku ka loko ntsumbu wu ta va wu tekiwe wu yisiwa a muxara vaakatiko va ya emahlweni ngopfungopfu van'wani va swirho swa ndyangu aka miehleketeleriwa hi vona lava a hi karhi hi tirhisana na vona swinene va nga hi nyika na ti-direction ta ku ya ku fana na le ka va hlomela van'wani va maphorisa ya hina kusuka tolo va ri a Phalaborwa se loko hi karhi hi hlotana na miehleketeleriwa loyiwani a ku ri na van'wani va vaakatiko lava na vona va nga hi luma ndlela va kombisa ku endzhaku ka loko a ta va endle mhangu leyi u hundze hi le ka ndyangu wo karhi a hlamusela wun'wana munhu ku wu endle yini mara a kombisa timhaka ta ku munhu loyi a nga lovangi leswi swin'wana swa leswi a hi karhi hi lavisisa swinene hi nga tiyisisa ku ku na ku dlayiwe wa xisati hi miehleketeleriwa loyi hi vulavulaka hi yena ivi a hetelela a talana nhova hi ndlela yaleyo se dyambu ra tolo a hi ri karhi hi lava xikan'we na vaakatiko va kwalaya Xawela van'wani va vona va karhi va hi nyika vuxokoxoko ku va vule ku munhu loyi i tshama ka Nsavulani hi yini a nga ri kona loko ya ka Hlomela na kho hi nga n'wi kumi na kwahala va Phalaborwa kahle a hi landzeleli leswi a va hi byela swona se swona namuntlha Botphet loko ri yixa hi kume ku vaakatiko va hlundzukile va pfale magondzo kambe loko se va ya magondzweni hina ku ri khale ngopfu hi ri ntirhweni ku a hi xihundla ku maphorisa ya hina vo fana na va Sejeni Matukana na va Mbalati a ho va tlhoma tisiva i vanhu lava va nga nghena hi kwalomu ya ka awara ya 2 namixo ku vona ku vele ku landzeleriseni ka miehleketeleriwa ku fikela lava nga fika va boxeketa namuntlha hikuva va pfuniwa hi swirho swa ndyangu xikan'we na mafokisi laha a nga hetelela a ya kumeka a khomiwa aka Nsavulani ku pfuniwa hi vaakatiko swirho swa ndyangu i swirho swa ndyangu wihi ka mindyangu lemimbirhi i swirho swa ndyangu wa miehleketeleriwa hi vona lava a va hi nyika vuxokoxoko lebyi nga helela vaakatiko va le Xawela ya loko ku sa vaakatiko va le Xawela hi ku i mani vo tiva ku i nceve hi leswi a va tiva ku i swivara wa vona loyi a nga tshama na munhu nkarhi wo leha na mavito va karhi va nga n'wi tivi vo tiva ntsena ku i nceve loyi a tshamaka ti-RDP se mara loko va ndyangu va karhi va hi pfuna hi timhaka ta ku a swi tikomba ku na vona a va yimi na swona swilo leswi nga endliwa hi munhu loyi ngopfungopfu va ka Nsavulani hi vona va tlhela va hi byela mavito va karhi va hi byela na maxaka ku loko mi nga n'wi kumi na fambani na loko mi nga n'wi kumi na fambani na ku fikela namuntlha matakuxa loko va tlhela va fona va ku hi n'wi khomile ku n'wi khoma ka yena hi n'wi vulavuleni na yena hi n'wi kombisa ku xa nkoka i ku va a ti vonakarisa maphoriseni ku na mindyangu ya vona yi hlayiseka va nga hiseriwi tindlu kumbexana na vona vanhu lava va nga sali va twa ku va va hikokwalaho ka maendlelo ma yena se loko va karhi va burisana na maphorisa ma hina xini ya hina leyi a yi humile already va ve va ya hambileswi vaakatiko va le Xawela a va va pfalele ndlela van'wani va vona ku va nga hundzi kambe hi ve hi ya humelela swinene hi ku tirhisana na Community Policing Forum na swirho swa ndyangu lava nga famba na hina enhoveni ivi loko vhene ya hina yi ta hi nge vuli ku hi n'wi hlongorisini polotana yena ivi ke a fika a nghena ndzeni ka vhene ku fikela la sweswi a nga khomiwa a nga xitokisini a dyiya loko mi twa ni nga ni hlamala hileswaku mindyangu ya muxaka walowo ya kala mindyangu ya muxaka walowo ya kala ene va fanele i mindyangu leyi fanele ku yi seketeriwa leyi ya ku loko n'wana wa kumbe xaka ra vuhandle vugevenga va nga n'wi yimeleli i ntiyiso Botphet ku milandzu yo tala leyi swi endla ku yisalela ndzhaku mi kuma ku hikokwalaho ka ku vatswari va ri karhi va tumbeta va nga lavi ku humela erivaleni va kombisa ku n'wana wa vona i le kwini mara aka lowu wa ndyangu a yi zangi swi vona kusuka tolo va ri karhi va tirhisana na xiphorisa mo hi kombisa Botphet ku hi nga ka hi nga boxi tinambara ta swirho swa ndyangu lava va nga fona mara a va spenda airtime ya vona ku vona ku i le ku khomiweni ku loko va fona swi vula ka hi fanele hi tlhelela ndzhaku ka vona loko va kha va cinca laha va ri kona na yena va karhi va hi informa hi yo mhaka i swa nkoka swinene a swi fanele swi yisa dyondzo ka vaakatiko kambe hi nga tiyisisa mahaxi ku va xiyenge xa hina xa ku tirhana na misungu kumbe xa public order policing va kote ku ya va ya burisana na vaakatiko va le Xawela laha hi nga tiyisisaka ka nkarhi wa sweswi ku xiyimo se xi tshamisekile ene va swi kumeli ku i khomiweni miehleketeleriwa loyi a nga ta humelela a khoto ya Giyani hi Ravunharhu Botphet a hi ri khotsa a ni ku n'wina ni ha mi ndli milawu n'we mo yi landzelela a na ha ri ku no vilela loko mi kuma mi ehleketeleriwa munhu loyi swi tivekaka ku hi ya nga ndla hina hayi milawu ya tiko ra Afrika-Dzonga na yona hayi i yin'wana kambe hambiswiritano khensa swinene Sergeant Rikhotso i ntiyiso Botphet ha khensa lexin'wana hi lava ku lata gineta hi ku lava ku ta tsundzuxa vaakatiko xona i ku
vaakatiko va le Xawela a va swi tivi ku a hi swilo hinkwaswo swi fanela ku va ku tirhisiwa matimba ku na milandzu yimbirhi yo ka yi nga si khoma a Xawela ku na munhu loyi va nga tshama va n'wi hisa vaakatiko va le Xawela na le ka Xikhumba ene a ku swi khomiwa vanhu aka nandzu wolowo ha ri ku lavaneni na vona na namuntlha na sweswi hi vulavula ku hisiwe movha matimba a va matshiki loko hi karhi hi ringeta ku va hi burisana na vona van'wani va vaakatiko a va sungula ku hlundzuka ku munhu khomile mi ya ku n'wi nyikeni ka swo dya a dleye muakatiko wa hina ene ku na swilo swin'wana nawu a hi nge wu papalati wo fanele hi hanya hi karhi hi wu landzelela a swi pfuni nchumu ku vaakatiko lava va nge va twa ku vava amakumu ka siku ya vona va ri axitokisini swi humelerile aka nkomo va fambile va ma 20 years 30 years vanhu hikuva va gweviwile ku teka nawu va wu veka emavokweni ya vona se mara i ku rhandza ku khensa aka vakondleteli va ntirho wolowo wa ku pfala magondzo swi nga ri anawini ku va swi twini loko hi burisana na vona va hetelela va pfula magondzo na ku khensa swilo swa ndyangu luwa ku va hi pfunela kambe mi le ku lavisiseni lavo hisa timovha kumbexani swi fanele swi va dyondzo handle ka ku va lava van'wani va hetelela va swi twisisini ku fanele ku va dyondzo ku loko munhu a teka nawu a wu ndla wa yena a khomiwi ku ndlela ku swi ta hela swilo leswi mi le ku lavisiseni ku timhaka ta lavo hisa movha ya vanhu i ntiyiso movha lowu nga hisiwa i wa yena miehleketeleriwa ka nkarhi wa sweswi yena loyi a nga xitokisini loko sweswi a karhi a hi nyika xa yena xitatimende ku i n'wi dlayise ku yini munhu loyi i fanele a tlha hi nyika na value ya movha wa yena leswi tsakisaka ku vaakatiko va masiku lama va na tikhamera already swin'wana swa tivhidiyo se swi le ku hangalakeni ka machelo ya movha se a hi xihlamariso loko ku ri ku va ha ta vuya patwini va ta vuyela ku ta va ku khomiwe vanhu va vona ene laha se ku nga ta va ku ri na hansahansa hi ku hi ta boheka ku va hi va teka hi va khoma of course i onhile mara movha wu onhe yini kumbexana a wu ri wa yena kumbexana a wu nga ri wa yena se ku onhiwe nhundzu laha swi vula ku yena loyi i langutisana na nandzu wo dlaya mara ku na lava va nga ta langutisana na nandzu wo onha nhundzu ku nga lava va nga hisa movha loko mo ka mi nga swi lunghisi sweswo rikhotso swi vula ku ta tshama a Xawela va ka va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona se vambirhi vanharhu a va khomiwi va ta va xikombiso loko munhu a ndle nandzu n'wi laveni mi n'wi kuma mi n'wi yisa maphoriseni a mi fambi mi sungula ku ndla hasahasa loko mo ka mi nga swi tiyisisi hi yo mhaka va ka va hisa ra vumbirhi leswi rikhotso swi vula ku va swi voniki ro sungula mindlangu nchumu se na sweswiwani loko mo ka mi nga ndli nchumu na mi byela va ha ta hisa na hi ra vunharhu na hi ra vumune swi ka swi ya swi kulela ku pfumaleka ka nawu ku kula mupani leyi hinkwayo yi ta ze yi fika na se mi nga ha swi koti ku tirha tanihi maphorisa walowo i ntiyiso Bootpet loko mo ya ka nkomo sweswi mi vutisa hambiloko va vona munhu va nga n'wi tivi va ta ka swilo va swi vona ku nawu wu tirha matlhelo hinkwawo ku dlayiwe munhu na van'wana sweswi ku na mindyangu leyi nga ku ri leyi ka vana va vona a va kona hi mhaka ya ku va ku fumiwa mintlawa ku endliwa hasahasa se a Xawela a ku si tshama ku famba munhu a ya gweviwa malembe hi ku endla hasahasa hi yo mhaka na namuntlha na vanhu lava nga kondletela strike lexiya ha xi tiva ene i vanhu lava van'wani va vona va kumeka va karhi va tshama aka RDP leyi a va tshama na miehleketeleriwa loyi va karhi va nga n'wi tivi va n'wi vitanaka Isivala namuntlha i dlaye munhu hi vona va rhambaka community ku ya apatwini se vanhu lava rhangelaka strike loko nkarhi wu ta fika hi vona va nga ta kota ku va va hi pfuna ku movha wa miehleketeleriwa wu hisiwa loko ku nga tshinyiwi na vana va yena va ya aku xanisekile vana va tiva yini n'wana a nge rhumi mutswari wa yena ku a ya endla nandzu so ko fanele ku va ku lulamisiwa Mopani District Commissioner Major General Willie Mashaba va nyike xileriso xa kahle swinene ku ho fanele hi vona ku nawu wu tirhela mani na mani sweswi nawu wu tirhile hikuva hi khome miehleketeleriwa aka ndyangu lowu nga twisiwa ku vava sweswi na yena miehleketeleriwa i na timfanelo tanihiloko a ri munhu na lava va nga hisa movha va fanele va ta exitokisini loko mina no mo kuma lava va nga hisa movha ni nga tsaka ngopfu ni khenseli swinene Sergeant Rukhoso bana na siku lerinene ku tiya ku engeta inkombo hlayiseka na vayisela munghana lami inkombo va vulavulela ndawulo ya maphorisa ya Mopani andaka loko ku ve na mhangu ya ku va ku hetelela ku dlawe wa xisati se mi ehleketeleriwa hi khomiwini swi veri swilo kotlana se mi nga ti bishi fuva mi ku hi terekini hi ndla yini se a khomiwa hayi handle ka loko ri makaneta kambe leyo teka na mu veka mavokweni ya n'wehe yaleyo loyi a nga twebwa mutisi n'wi laveni a za kumeka a ya tshama a xitokisini a hi siku ni twa ku va mavhengele va hi khomeleni xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ku losela timinete nharhu ntsena ni tivi ku ka ha ri na n'wana nga ta mavonelo a hi tweneni ku mi khomete timhaka leti mi nge mi lava ku na hina tana hi rixaka hi ti tiva enhlekani Aye aye papa minjani
Epfukele nga bona but. Oh, ipfukile. Hey, ngilava na mnisi lesintoni. Mandetwa. Lo swin'wana kwasi mi kha mi vulavula a kha mi nga vutisi ku na mi twa se hi ku mi vule ku ni vulavula na minisa eSellington se mi la ku vutisa ku ma ni twa mina sweswo a swi ni vuyerisi papa n'wina nghena ni makeni leyi mi nga tela yona A ndiri ni twa ku lowu ya ni nga swi twa mi le ku ntweni. ni yingisele n'wina Okay, no man kuna case timbirhi ti nga humelela leyin'wana yi na mavhiki mane a yi ra vunharhu leri ya ku pfinya ya ku na vakhalabye lava pfinyaka switsongwana swa va 12 years ene case yi pfuriwile a Mhala a Thula March and then n'wana ivi ya vitiwa ti-social worker va teka statement and then hi wa vumbirhi a tlhelela futhi va n'wi yisa a tintswalo hi wa vumune va lava thusa a statement va social worker se leswi le ku hi hlamariseki na sweswi swi mavhiki manharhu a ku se humelela nchumu ene futhi wa vutlhanu ku humelele yin'wana ya n'wana lontsongo na ye a nghena ka Khokhovela primary se loko se hi la ku fona hi kota ku ni maybe ta pfuneka laniwa ku a ku lowiwi ene mphakati se u yimayimile loko va ya le police station va lava twisisa maphorisa va fika va va byela ku mi etlele ngopfu ngo vanhu le Slintoni a mi fanele mi lo ti tekela nawu mi dila na vanhu lavawa n'we ntsena se ni veni va khuza ni ku heyi phela sweswo i nandzu loko se mi ta ti tekela nawu vo vini futhi va tihle va vuya va ta mi khoma laniwa futhi ku to pfuriwa case mi khomiwa a va fanelanga va vula sweswo mi fanele mi ti tekela nawu va fanele va teka ntirho wa vona tani leswi mphakati a wu la ka tiva ku ri kasi ku humelela yini case so ku hele mavhiki mambirhi mara hayi a ku endleki nchumu kambe lexi hluphaku phela i ku loko ku nga endleki nchumu swi vula ku n'wina mi nga va ku mi ri na vuxokoxoko a mi le ku nikaneni na maphorisa ku va maphorisa va hetelela va khoma a hi swona a ndzi ri na vula ndzi ri hi Monday mphakati u qache timovha wu ya le vuya kwihi a Thula Mahanti police station a wu yisa vuxokoxoko loko va fika le maphorisa lava nga khoma case va le review va fona ni vula ku mara mphakati lowu mi lava ku wona loko wu ya a wu yisa vuxokoxoko na a wu la ku wa swi tiva ku laha nga ndla swona hi loyi na loyi na luya no a ndzi ravala ku a ndzi ri mhaka se yi tele la a mphakatini na Slintoni se ku lava tiviwa ku ri kasi leswi mi nga nyikiwa na mavito vanhu lava why va nga khomiwi na ku humelela ya se vo va hlamule ku no va yimele report ya social work okay social worker se social worker yi nghena njhani ka mavito no a ndzi ri social worker va ri i fanele a ya interviewa n'wana luya so social worker mpela i endle tani n'wana luya va n'wi tekile va ye na ye a police station hi wa vumbirhi a ya hlamusela statement xa yena and then na wa vumune va n'wi tekile ke va ya a tintswalo exibedhlele va lava fayili liya ya doctor loyi a nga n'wi cheka na swa statement xa yena swa fana na mpela statement xi fika xi fana se va ku okay va ta yi teka that a yi submita ka lavakulu ka yena se loko ya te tani voti ku humelela yin'wana futhi wa vutlhanu se xiphiqo se sweswi namuntlha loko herila mi vilerisa hi yini hi ku ya kha ya famba case yale mara ku lowu voti se va miyerisa hi yini va miyelerini a ni maku ndla sweswi va yisa xokoxoko hala va yisa vuxokoxoko leyi n'wina mo mi vilerisa hi ku vona ku mi vilerisa hi ku vona ku munhu loyi mi n'wi hleketelelaku a nga se khomiwa se mavito ma humile buti a va khomiwi va ri nga tweni na ka hleketeleriwa buti wa mina ni khesile mani hi twa ku va ri yini vaaki ta twa vona ku va ri yini nawu a wu tirhisi swona a wu khomi ivi ya lavisisa wa lavisisi ivi kota ku khoma hi ku loko mi nga lavisisi swi hetelela swi hlupha hi ndlela yaleyo kambe hi kume ni nhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara ya n'we kwala ka Munghana Lonene FM ta vuya hi yisa mahlweni ndzhaku ka swona se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula Mingser loko ni ta la a ni tiyimisele ku namuntlha va la ta vulavula kahle hi languta ka timhaka ta national dialogue na ku ti ta hi vuyerisa yini tanihi tiko
lava tsakelaka ti politics ta tiko ra ta misava na vo va hi byelanyana katsongo ku va vone yini ka nhlengeletano ya Vladimir Putin na President Trump na ku va langutela yini ka nhlengeletano leyi nga ta va yi ri koho namuntlha ka varhangeri va Europe na vona nkulukumba Zelensky lava nga ta va hlangana na Donald Trump. A ni hlekete sweswo ku ya vulavula hi languta sweswo kambe xiphiqo lexi xa ku dlawa ka vamanana va xisati xi tikomba xi kha xi tlakuka kumbexani ku le ku langutiweni swilo swo ka swi nga ri swona kumbexani hi leswiya swa ku va ku mbyana yi le ku vukule murhi wo ka wu nga ri wona kumbexani hi tshama hi kha hi kombetela vavanuna hi ku vavanuna hi mhaka ya ku hi languta loko se va dlela kumbexani ku na swin'wana swi susumeta ku xiyimo xa muteko walowo xana i kangani hi nga fika hi tshama hi ku ku nga va ku ri na swin'wana swivangelo ke leswi swi nga twisisekaka van'wana va ta vula va ku hava xivangelo xihi kumbe xihi lexi nga twisisekaka hambi wa ku jolela hambi ndlayini ku hava na xivangelo lexi nga fikaka ku hi teka vutomi bya yena se ni va hi vulavula kumbexani loko kha hi vulavula hi kutani un'wana ta za hetelela switwa ni le ku ti vutiseni loko ni yingisele Sergeant Rikhotso lava kha va vulavula hi xikombiso lexi nga koho la xa wela loko mo va mi yingiseri mi ta switwa ku muehleketeleriwa i vulavule na vatswari i vulavule na va ka voho na vahlayi na maxaka ya yena va twanana ku hayiko swantswa i ya kwini a khotsweni se xivutiso ku ta va ku i ncini xi nga sivela ku nga vulavuriwi ku nga se fika timhaka ta ku lava khotso xikombiso leswi nga endlaku a hlundzuka za fika laha a nga hetelela andla swi ehleketeleriwaku leswaku swi endlile i ncini lexi xi nga endla ku nga vulavuriwi a nga se swi endla hi ndlela yaleyo kun'wana xa swivutiso leswi kumbexana a hi ta ti vutisa swona se ni lava hi famba hi tindlela letimbirhi timhaka ta national dialogue se ti fambili national convention yi ve koho a University ya Afrika-Dzonga ku hela ka vhiki good enough Mashego ta hi pfuna ku ndlela yaleyo mhaka ku ya mahlweni endzhaku ka mahungu ya misava ya awara yan'we se hi langutana leyi ya timhaka ta madzolonga futhi mina ni kombela ku ni nga ha ku madzolonga ku ya hi rimbewu ni ku dlawa ka vaxisati ni lava ku mi ni pfuna ku vavasati va one yini se ni ta tsakela ku twa tlhelo rero ra n'wina ra mhaka na koho loko ni tsakela ku twa tlhelo rero ra n'wina ra mhaka hi laha hi nga ta famba sweswi ku fika laha ka hafu ku fika laha ka awara yan'we se a hi tirhiseni yin'wana ya tindlela leti landzelaka ku sungula 0860 002 543 0860 002 543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi buleni va ka hina ni kombela hi ringeta ku swi ehleketa nyana kahle na va ku twa ku miehleketo ya n'we yi ri yini ka mhaka leyi swi na nkoka ngopfu ku tanihi rixaka hi dyondzisana na ku lemukisana wo sungula muyingiseri hi lowu i nhlekani ai khala nga mpfuke ai a na swi tivi ku ni ta ku ni pfukile no nu ka minute mi pfukeni khalanga boni nghena ka yona ya GBV le khalanga lexi mina ni xi vonaku na swi ta ku yingisela vanhu vo tala no yingisela vanhu vo tala so lexi endlekaka ku GBV leyi yi va hi ndlela leyi vavasati na vavanuna va na xandla ngopfu aka yona hi ndlela leyi vavasati va rhandza ngopfu ku endla tihuku va hoxeriwa mavele ku va ta nghena ndlwini so vavanuna va rhandza ngopfu ku koka vavasati hi mali se loko a swi vona ku i dyiwe mali yo tala a swi n'wi hundzi swona ende swi rhonga hi nge swi sasekisi ka vavasati va rhandza ngopfu ku vhika ndlela ya vavanuna loko ko tshikiwa swilo sweswo swimbirhi ni nga swi hlaya swa ku n'wanuna a tiva ku rirhandzu a hi mali n'wansati a tiva ku u n'wi rhandza nga n'wi rhandzeli mali a n'wi rhandzi ku wa n'wi rhandza ene loko hi lava ku tekana khalanga munhu a teka munhu la n'wi vona ku hanya leswi swi laviwaka hi yena hi ku i nge teki munhu a kha ya tithaveleni wena i kha i ri mikerese a swi make sense khalanga hi ku loko a famba i ta tshama i ri na vukwele teka munhu loyi n'wi vonaka ku wa ku mecha loko ku na n'wansati loko a pfumela ku tekiwa a pfumela munhu loyiwani a ni tekaku hanyele leri hi kweta khomisana hi leri ni lavaka rona hi tete ntsena khalanga timhaka leti ndlaku ku GBV yi tika se ni vula ku a hi nge n'wi mi tirhise mali ka n'wanuna i tirhise mali ka i n'wi mavele malama ma velaku woho
n'wanuna a tirhise mali ka n'wansati swi n'wi nyika lunghelo ra ku dlaya. A ni dokodela va vurile, dokodela Thomas Chauke va vurile ka rin'wana risimu va ku swandla swi mili byasi hi ta tirha ya mahlweni. Hi swona se khalanga lava va va humese timali swi tikisa hi ku hi vona mali ya hi dyiwa na n'wanuna yaleyo hi nga humesa or i kuma ku yindlu yaleyi nga akiwa hi wena siku na n'wanuna khala nga swi fika ngopfu sweswo a swi easy ku n'wanuna nga amukela. Vavasati a va tshiki ku fika ndlela vavanuneni va ti tirhela and then vavanuna va tshika ku koka vavasati hi mali. Hi ku loko yi hela va ta hetelela na miti va ta famba se loko hi herile mali va ta famba i sala i ri wexe futhi. Se swi kahle ku a vheta munhu a ku hayi leswiwani swa mali a hi swi tshikeni munhu a ti tirhela loko a lava ku tirha. Mintirho na le makhixini yi kona khalanga vavasati a va hi ku tirheni le makhixini yi kona mintirho mali a yi tsaliwangi ku yi huma makhixini kumbe yi huma kwini. A va tirhi vavasati va sukela ku tsutsuma na mali. Vavanuna a tin'wani n'wanuna a ti vulavulela ku yena n'wanuna yi kona mara hayi mali. N'wanuna tirhi ka 3 wa sikwini khalanga ka 3 wa sikwini ku va kota ku ngoma va vula ku hayi laha se nanuna wa mampela wa tirha swa tirheliwa ku vuliwa ku n'wanuna wa mampela khalanga a va tirhi vavanuna. N'wansati a vula hi yexe ku hayi n'wanuna hayi leswi va nga ku swi endleni leswi va hi poyila mani na mi twile but so khalanga i ko buto bini ko ku ri ku mali vulavula timhaka to tala ngopfu leti a nga vulavula hi tona kumbexani hi nga ti tsatsamuxa na hina tanihi va xinuna kwalaho hi nga kona tanihi vavanuna kwalaho hi nga kona kambe hi amukeleni n'wana mingiseri lowu ni hlekani na vaxomi bali la ka masingita mona a hi swi vanhu mhaka leyiwani i ntungu loko ni langutile lexi ni karhataka ngopfu ta hlamula leswaku mhaka leyi hi ku kongoma i ku hikokwalaho ka yini lembe ri na 12 wa tin'hweti kambe loko hi ta fika ka n'hweti yona yi leyi ya va ka manana lava va nga ndla sweswi va nga hi vuxiyisisa tiko ra hina hi va 1956 ku nga ri yona yi nga langiwa ya August hi lava dlayiwaka ngopfu. Loko ni ta statistic xa mina lexitsongo ni nga na xona a va dlayiwi ka tin'hweti letin'wana na tona va January la ka va January a hi ta ku va lwela ku xikolo xa vana a wu la ku hakela a wu la ku xava uniform a wu la ku xava swin'wana leswi fambelanaka na vana a xikolweni a wu la ku hakela maintenance ku van'wani va hlayisa vana hi ku koka kokeni mara hikokwalaho ka yini swi ta ka n'hweti hi nga ka yona sweswi a ni yingiserile manana Florence Razilani va ka va vulavula hi statistic xa Limpopo na Limpopo ntsena sivara hi khoma hi ku dlaya ku vulavula ku na n'wina loko ni tin'wana mhani regional records loko va vulavula MEC Razilani ku na mafumuri a vulavula namuntlha ka ha ri ti-18 n'hweti ya ha ri kule no hela. Se ntungu lowu hi xikhale loko ri na swo fana leswi a swi vitaniwa state of emergency. Ku endliwa yini loko ntungu wu nghenile wu nghenisa leswi na se mina a ni ta ku xitshunxo hi lexi sivara wa mina a ni ali ku i nga va i ake yindlu exitandi xa ka xi nga ri xa wena xi ri xa nsati wa wena hi ku rirhandzu loko ra ha ri kona swa ha tsakisa dali ni famba swin'we tixopo mitshambala swo fana wa jila hoteli ya aka xitandi xa wasati wa wena loko wasati ku aphela loko mi hambana hi mihleketo ku aphela a hi le ka wona xitandi xa mehe ivi sungula ku gungula a ku hurhwa yindlu u famba mina a ni ta ku wanuna i nga swi teka xiboho hleketa lexi xo sungula loko i rhandzana na munhu xi nga endleka swi jika endleleni i phiriphiri ku hlaya malima ku loko swi fika swi jila endleleni i nga tirhisi matimba tirhisa nawu i nga tirhisi ku dlaya tirhisa nawu wa kona ku nga ku yini na le ka va magistrate va tshamele swona sweswi swa leswaku vanhu loko va nga ha twanani va hambana leswi va nga vitana vanhu ekusunguleni loko va ba mukulungwana se a swi tani na ku vulavurisana a ni ma vona sweswi va ra mina vanhu vo tala moyeni ku lava ku tsundzuxiwa hi swin'wana
swi kahle minkarhi yin'wani vanhu va tsundzuxana loko va hlangana na swiyimo nakona eka wasati na wanuna loko rirhandzu ri herile swa timali a hi teni hi yimanyana hi swona hikuva loko hi ndlela na swa timali hi humesana hi ya ku dyeni na vusiku kumbe ti-restaurant a swo saseka loko swi nga ha saseki swa hundza leswi heko hansi leswaku loko mi rhandzana na wena khubani mi thavile ni mamayila loko u fika i endla leswi ni tlele loko u fika i endla leswi ni kwayini ya ku xavela timpahla mali ya i nga dya i ri na mina mali ya ni ku khandziyisa loko i ta leswiya a ku nga ri lona ku ngo chonisa rhandza ku komisa a hi toloveleni ku swi kona swo saseka loko swa ha saseka na mundzuku na ya minkarhi yin'wanyana swaro swa endleka Maria yeloye i tshamaku na yena xikwembu xi nga ku nikangi yena hambana na yena ya ka lowa vumbirhi na yena nga hambana na yena a swi khomeri ku hambana na vanhu ivi ya fika ka number 5 eka kuma ku lowa number 5 mi tshama khegula mukhalabya swin'we swi komba ku xikwembu a xo ku preyina ka lava mune lowa wa mampela hi lowa vuntlhanu inkomu swara 100 hey 100 0860002543 nakona ku ya Africa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela aya amkeleni n'wana mingiserelo nhlakani Awushini buthathu aye but buphetanga kayo le ya ku datela ka vasati ya buphet mane skat soro ba muntul bamteka le kuranzana ntekelo sem la bambana ni vulatsana mi tsikala ndlela kahle mara sosial lesosial vasati va sosial buphet men leka xiphiqo fachela ava ku fikisa ava vulatsana we un'wana wa yena va tsekela je me so ni entrando u driver va tsala swa falsha na ita trimar ringa vuyaga esa to mero sama na ku akaza la no suka aya ndaka next door ama hlelo wame izuka kumkana tjani seru ngela kitirele kaya asi chaho ku futa kusa ngoyile kaya mara esa to wame hello we shimisi sa ro je kishima shitira shimisi ka shimisi fa jere wa hlule ya ku khoma especially eku tekelo wa sati or wa sati wa aku phayizela swi va ku tlala ku wa uteli ku le ku phela just what I so yeah I'm not doing okay so ala go go pega lo tamo eba magna ba karwa so ku lawa aska di farke tsandela kana mara sa ka shi so shele ku so tika da go ma ku lawa ku tlala ku khoma ku mbili ya baba ya baba but the boss of the awa ishudi pa senda mo magana o ba lo wayana asikota ku ba chile munhu va swa munhu ini sati wa yena loyi a hanyaka na yena va swa va ku hayi hi ta yiva va swa swa wa swa munhu sala ku lo swa munhu li va na yena ku va ku tali ndza va tlo jikiwe ntirhweni hi loyi munhu titse utile emuthini wa wena or sati wa yena lewa ku swa va tiva ku ta hele u make njhani ku phela eka ro ri ku va ku kwala mbili ya bava vela ku va ku ta disiki ya ku fa va dlaya thwa vona eximisa fa xixo va tiva swo xiendleka e munghana wa metere sati wa mehe ni ga hambana ya ka amteka a tshama na elector ene magidi mo bukana swi tshama sa tiko kwa hleka nchela ku ngale kaya wa swa bophelo so sega la fa le so so sega ena o ma kuna a ya le vela ku ba mula sanile e wa sa ka ngemgayi ene amngeli lo mula sanile u no mirno na sati mara lo sini wa sananga ku ba lo so skare la so sela sa ku mu ga ta disiri skare songo e mo re ku ba sa madai Telo ku kombela ka va xisari na vona va tiketi zisila ku tshama ni wanuna or ku tshama ku va ekatini a va zangi ku tikhoma loko munhu va nga milanga a va zangi ku tshama hansi va vulavurisana va vambila tatale or bava swi nga hluleka ku khuveka na wena a ni kombela ku ni timukela kaya wa swo bupeta no leswaku munhu a suka namuntlha ne bupeta esati wa me wanuna wa mona u ka xamovha ilonga etipata tsa se amga ka na mutho ku sele ga yena ni fole lo me a sa ba go ha khome lo la ba alla hleka me ta ku kaya lo go ba su go e go ya thutsela magale wa ke ka bo yo sele ka bo le iswa thitha e maka la ngomkolo yo tshama ndwini yo go ba izana la go shetiwa la ku mwane no tshama magza ba se ho gera go la se gangi ke ku va fumela mkolo ngena ku ngena ku ngena zambe
yiyathi tshama ka byelo swa vana laviwa nakuwe nakube emkongwane endlwini ni wa basa nteka ntambu menti ni tiva nkolweni ku suka loko ni ringela ndlwini ni ku ndza ku suka la ndlwini ya ni ko swa ku mkongwana aka tshama loko wa basa a va ma gijima ku wa basa Nemetwe papa nemetwe maka nkulu la va ka hina anti kumshana swi ta hi pfuna anti kam nemetwe papa ni kheseli tlhelo rero a hi papa letini hina a hi languteni maka leyi ku angarhela ani kambe kumshana loko ka hi twa switori swa hina swi ta hetelela swi hi pfuna ku angarhela anti kambe a hi mtwenini 0860002543 kumshana hungu leri ni nge le ku ri kumeni i ku va xinuna va le ku hluphekeni kumbe vavanuna va le ku hluphekeni vo ka va nga ri na ndhawu kumbe nkarhi kumbe xiyimo kumbe laha va nga kotaka ku phofula kona n'wamiriye 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani khalanga minjhani pfukile papa minjhani n'we meni ri a wu se va kona nandzu la misaveni lowu nga endlaka ku se wanuna a ti nyika matimba a dlaya wansati hambi a ri le a nga lo n'wi tswala yena se loyi vo ngo lo vulavula va twanana i makuma kwihi matimba ya lawa na a ni yi voni reason leyi hi fanaka hi vula hi vavasati va ndlwini vavasati va ndlwini hi ku swi kona swihoxo leswi endlaku ya vavanuna swi ri na ntikelo wo biha ku tlula lowu swi endlaku ya vavasati mara a va dlayiwi vavanuna lava hi vavasati lava na hi vavanuna lava va ta kota ku va dlaya se hi nga nyiki reason ya ku i ncini xi endlaku wansati a fanele a dlayiwa a ku fanele ku dlayiwa munhu mara ni lava ku solonyana maendlelo ma nawu wa laha tikweni ra hina ya ni karhi ni nga ta lunghisa n'wina tatana Khalanga ku ritera ra miehleketeleriwa ku lo va a direct translation from the word suspect laha a nga va na matimba ngopfu aka hina Vatsonga ngopfungopfu lava ka radio mi ri teka the way ri nga yi swona a ma tshanya ku vula ku mulumbiwa hi ku hi loyi hi Xitsonga xa hina loyi a lumbiwaka hi mhaka leyi hi loyi a yi n'wi hleketelela ni ti lumba yena Xitsonga hi nga vulaka ku kona rila mhinsi timbuti ta ka hina ti pfuka ti file swi lumba mhinsi leyi so loko swi koteka ku le kwalano a xitichini xa Munghana mi nga ha ri tirhisi ra mihleketeleriwa na va ri khoto va nga ha ri tirhisi ra mihleketeleriwa a ngo hleketeleriwa swi lumba yena hi xilungu hi xinghezi a swi vuli swona ku i munhu loyi a ngo hleketeleri the suspected va ri a suspect so loko ri tlhela ra ku suspect ri vula swimbirhi ra vula ku hleketelela ri tlhela ri vula ku loyi swi lumbaka yena se hina hi nga teki halata ku hi translate hi ku muhleketeleriwa loko na wa se swi vula ku hi ku ya hi leswi mi swi lumbaka sweswiwani a ku hoxekangi nchumu i mulumbiwa luya a nga hetelela a khomiwa leswi vula ku swi va swi ri swona swa swi ri hi ku swi lumba wena leswi ku hi yeta nkomana a ri yexa ku hleketeleriwa ni se ka ha lavi swisiwanyana timhaka ta ku kota ku defend leswi gqweta yena ri nga ta swi endla gqweta yena ta heta ri tana maqhinga man'wana lama nga endlaka munhu loyi a komba ingaku a nga endlangi nchumu xo hoxeka so manta ku munhu loyi a dlayaka swi n'wi lumba na ngati yi tikomba ku yi helela kwalaha ka yena xo sungula nawu a wu tikinyana ka yena loko swi koteka ku nga vi na gqweta leri n'wi yimelelaka lexi endlaka i ku va swi tiva ku hamba dlaya hi ndlela leyi hi lo jiya vulavula tikweni ka hina loko a ya a khomiwa laha nga kona namuntlha ku antswa n'wi tlata ka yena hi ku aka ka yena sereka a va a ri hava na xakudya mademba ya namuntlha loyi ta nyikiwa mahala swa swakudya swi nge vi swona a ri na movha no va na movha nkulukumba lowu va lo n'wi hisela mara a ri na woho movha lero a ti kota n'wi yena no loko munhu a va ri na movha swi ri mali i yi tirhisile i xave movha swi endleka va yi nga ha ri yi nghenisa movha yi nghenisa mali mara loko na wa hina a wo tikisa aka vanhu lava endlaka swihoxo leswiya swi minginisaka tiko ku fana na ku va munhu a dlaya munhu hi mhaka hi wanuna a n'wi dlaya hi timhaka leti yelanaka na ku a va karhi va twanana swa xinuna na xisati na ku a wu tikinyana mi ta swi vona swi ta hela tikweni ra hina
kambe ni pfuna ni ku twisisa ku tikanyana hi loko ku endleka yini hi sweswo mi amata vula swona ku ha eka leswaku a fika le a nga swi kumi swakudya swa swi kumaka hale kaya xo sungula ina phela makona matiko lama mina ni tshame ni phazamisiwa atikweni rin'wana kwala Bushbuckridge ri ku hele 24 hours va se hi nyika na mati ni kuma a ngolonga nchumu a kuma ku loko ri le tikweni ra vona a va hleketelanga ku movha wa hina nghena vona hi hundza na hundza laha Bridge a wu lo yiviwa mara loko hina loko a ku khomiwa ku nga ri khale se ku ta plate ku nga ri khale se i na ti-rice ku nga ri khale i lava TV matolo gondla ku nawu wu va leswaku loko munhu a ha hleketeleriwa a swi twanyana ane na loko se loko a ri mulumbiwa ke loko a ri mulumbiwa a tirosi loko ku tirha xipakara xitshi loko ho tshika leswaku lava ti va lumbaka a nga mulumbiwa munhu a nga na ti-rights swi ta hela swilo leswi nemetweni hi sweswo hikuva a hi laha ntsena ku nga dlayiwa wa xisati la xawela ku kona kun'wanyana mara ku na van'wana va ka tlhavula ku misa lowu i dlayiwa xisati jikijiki i na bail a jikajika va ku vona kha jikajika kwala ka thala bail yi vula ku hayi famba ti hanyela a swi nchumu leswiya swi ta ya ku gqeta ra hi ta ku yini hayi mani u ta ona tiko bail yo vula ku i nga swi kota ku ta khoto na yini a swi vuli sweswo ngopfu mani swo vula loko ku ri ku nga kota ku ta khoto na yinini hayi i nga pfa vutomi wa haya mahlweni na byona tanihi sweswi na we nga na timfanelo tanihi munhu nemetweni a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka hi mi amukeleni ka munghana lonene aye minjhani hi pfukeni minjhani bota mina pfukeni a khenzi hi vulavuleni katsongo hi leyi ya ku dlawa ka vasati leyi ya khalanga ingaku vanhu va nghena vukatini va nga swi tiva ku ri va endla yini evukatini hi ku loko ni langutini hi khalanga ri mitso leri ri endlaka ku vanhu va xisati va dlawa i vugangu khalanga na ri mali ingaku vavasati khalanga loko va nghena vukatini a va swi tivi ku ri avukatini vugangu a byi endliwi khalanga a ku na n'wanuna wa xidlayi la nga ta pfuka nampundzu a ku ni dlaya n'wansati a nga endlanga nchumu hambileswi ku dlaya khalanga hi swi tivaka ku ri a swi pfumeleriwangi ene a hi mhaka ya kahle ku dlawa ka vanhu mara loko vanhu loko va nghena vukatini va papalata mhaka ya vugangugangu na ku rhandza mali khalanga leswa swa ku loko i vona n'wanuna wun'wana wa next door i vona a antswa ku tlula nuna wa wena i decide ku endla vugangu vavanuna va ta mi dlaya vavasati yi nga endleni mhaka yo fana yaleyo ene xin'wana lexi endlaku khalanga ku se leswi vavanuna va nge le ku ndleni vugangu vona va le ku dlayeni mani na ta kale khalanga a ni vulavuleli tlhelo rin'we ntsena ni vulavula na le ka vaxinuna na hina vaxinuna loko i titwa ku ri a wu nge he swi koti ku tshama na n'wana wa vanhu wa lava ku endla vugangu teka tibege ta wena i famba i ya vona ku ri i ya tshama kwini i n'wi siya kwala mutini na wena n'wansati loko i vona ku n'wanuna wa wena a nga ku enerisi hi mali ya ku nyikaka yona kumbe a nga ku hlayisi ku antswa i vona ingaku i ta hlayiseka ku antswa eka makhelwane teka lexi nga xa wena i famba hi papalata ku dlayana hi ku khalanga loko i rhandzana na munhu i teka vuwena mara phela loko mi swi vula hi nga ri loko wo teka swa wena i famba a wu nge dlayiwi un'wana u dlayiwile sweswinyana khale va hambanile se ku ri na tin'hweti ta nkombo va hambanile se i va tekile xa yena a famba mataku swi vanga yini sweswo khalanga loko i famba i endle yini loko i teka swa wena i famba i endle yini khalanga ma swi tiva ku ri vanhu van'wana wa swi kota ku n'wi kuma a karhi a endla vugangu loko i n'wi kuma a kha a endla vugangu loko i vulavula na yena a tlhela a ku tshiva a sungula ku hlamusela na swin'wana leswi a wu nga swi tivi khalanga a ku byela ku a wu pfuna nchumu mara mindzuku i lava ku tikuma loko ri pela a tlhele na wena embedweni wun'we a yi hleketi ku fana hi ri vanhu hi khalanga ku na vanhu van'wana va wiki ngopfu a miehleketweni decision leyi n'wi tekelaka ka nkarhi wolowo ka xiyimo lexi nga ka xona wa yi teka so me a ni ta ku a hi papalateni khalanga mhaka leyi endlaka vanhu va dlayana a ku na xin'wanyana khalanga a ni mi byela ntiyiso a ku na xin'wanyani vanhu va dlayanisa hi mhaka ya vugangu loko ho tshika mhaka ya vugangu evukatini hi swi tiva ku loko hi ya vukatini hi yele yini evukatini mhaka ya vugangu a yi endliwi evukatini khalanga
hi nga hanya ka tiko rin'wana ro saseka ngopfu ni nga vona ku dlayana ka vavasati na vavanuna swi nga hela khalanga ni kombela ku yisika kwala but I mean hileswaku loko mitwani lowile ku tivutiseni ku hi ta huma na ka xiyimo lexiwani kambe ni khensile tlhelo ri mi nga ta na rona khalanga hi nga huma kahle leswi ni byelaka swona nge a hi papalatini hi ti tiva ku loko hi ya vukatini mhaka ya vugangu a yi tirhi a vukatini nemetweni i teka nemetweni papa ya tsematsema ni tivi ku hi le ka mina kumbe hi le ka n'wina kambe nemetweni tlhelo rero mi nga ta na rona kumbexani tatana cinda ni nga kuma wo hetisela hi nga siya mahungu na misava hi twa ku mhaka leyi tikomba yi kha tika leswaku enhlekani aheni njhani sesi wa mina hi pfukile minjhani hi pfukile I can't mina ni la ku vulavula hi leya ku dlayiwa ka vaxisati swi tikomba ingaku maendlelo lama ya khale na maendlelo ya sweswi ku na ku hambana leswiya swa ku leswi khale a ku endlisiwa swona nkarhi lowa wa apartheid mina hi mavonelo ya mina ni vona ingaku leswiya a swi endliwa hi nkarhi wa apartheid a ku tekiwi leswi a va vona ingaku swa pfuna va tshika leswiya va swi vonaku ingaku a swi nga pfuni nchumu va teka leswi va swi vonaku ingaku swa pfuna ni vurisa leswi hi mhaka ya ku khale vanhu a va khomiwa mara a swi nga fani na sweswi leswi swi nga hi xiswoho hi ku loko munhu a tiva ku i ta khomiwa a swi tiva ku ni ya ku endleni ka yini lexi xi nga ta ni endla ku vutomi bya mina hinkwabyo ni pfuka ni nga ha endlangi nandzu na wun'we a ni tivi ku sweswiwani sweswi kahlekahle ku ya hi mehe ku na national dialogue leswi a ku fanele ku vulavuriwa hi swoho swin'wana swa swoho ku hi nga endlisa ku yini ka leswiya swa apartheid hi nga teka yini leswi a hi swi vona swi pfuna hi nkarhi waluwa leswi a swi ri hi xiswona hi ku nkarhi lowa khale a swi nga talangi ku vanhu va khomiwa hi ndlela leyiwani hi mhaka ya ku va va karhi va dlaya a swi nga talangi a swi ri koho mara a swi nga talangi ku fana na sweswi i yini lexi ku nga endliwaku swoho swa ku pfuna leswiya swa kahle swa koho leswi a va vona ku hi nga ku vanhu va swi chava hi ku phela sweswiwani swo tikomba ingaku a jele a ku na nchumu swa ku chavisa kahle lexi xi nga endlaku ku munhu a hetelela a tibyela ku ni nga n'wi tshika munhu loyi ni nga n'wi dlayi mhaka ku a jele ni ya hlangana na yini va swi tiva ku va ya hlangana na yini swa kahle leswi va yaku va ya hlangana na swona a jele va swa va nga chavi ku dlaya inkomu buto a hi sunguleni hi ya twa mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi ta vuya hi bula na tatana Good Enough Mashego ivi hi ya twa ku ri va ri yini timhaka ta national dialogue endzhaku ka sweswo hi rhambe MEC wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki Limpopo MEC Radzilani hi lava ku ta twa ku tanihi ndzawulo va ri yini loko xiyimo xi ti tani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ehlekane botpete loko ha ri ka mhaka ya ku dlawa ka vavasati a skisi ka leswi nga ta swi vulavula kambe a ni nghena ngula ta sa nonesa ti-feelings ta munhu un'wanyana kambe a hi languseni ntiyiso ku ri a swi le ku hi pfuneni ka chumu hi ku mhaka leyiwani hi le ku hi languseni hi tlhelo rin'we ntsena ku nga tlhelo ra ku ri ra ku blame vavanuna botpete ku dlaya munhu un'wanyana i nandzu lowukulukumba ku ne le mahlweni ka Xikwembu mara vavasati a va dyondzisiwa hambi mihlangano leyi nga kona lomu migangeni kumbexani lomu tikerekeni vafundhisi va ngheneleri va dyondzisa vavasati ku swi tiva ku ri n'wansati u fanele a hanya na n'wanuna wun'we ntsena mafu lawani a hi ta ya papalata
a va swi tivi ku ri munhu a tshama kha swi tiva ku ri nuna wa mina u le joni nuna wa mina u le ntirhweni a hambana na mhaka ya ku ri va bangisela vavanuna wonge va bangisela minkumba hi swona swi nge le ku vangeni ka mafu yo tala ngopfu loko dyambu ri xini inkomu mina xikalaveti kwala ni nga kona. Inhlekani Botpet na muhumelerisi boti lava va ha ku humaku ani mina vona swi kahle swa vigangu loko swi endle hi n'wanuna mara when comes loko swi ya swi endle n'wansatani ku va ku ri pain yin'wana lero i nge koti ku yi twisisa i nge koti ku pfuka i yi twisisini i nkuma yena a ya kuma ku i na xigangu xexo lexi ku fonela visiku va kwalomu va tlele tihodela hambi va tlele tihodela hambi va tlele kwale muti wa yena lowa n'wansati mara swi swi endla ku hi wena kumbe xana we foni ya weyi ku ri yi rila kumbe ku nghena WhatsApp i vone ku I love you baby i ta xekeleriwa mhani leri ra ku va ka n'wina va ta ku kuma se tiphiziphizi i nga tswariwa ri tiphiziphizi wena i tswariwa i helerini swi kahle loko swi ndivo vanhu va xinuna se a va yiminyana boti va lava va zimba va ku swa vigangu a ku byele ku ri swa vigangu van'wani va ri na ti-pressure ta boti le ntirhweni u kuma ku munhu i holova na milungu se loko a suka kaya a suka entirhweni tinkingha ti henga ku se i ti vuyisa kaya hinkwato ka tona kumbe a holova na vanghana va yena se tinkingha ti i ti vuyisa kaya. Rixile Botpet na bot Swindani Botpet loko hi lava ku hunguta swilo leswiwani swa ku dlayana ku dlawa ka vavasati va hambana na ku cheat-a ku jola va ri vukatini a ni tshembi ku n'wanuna a nga dlaya n'wansati loko kuma n'wansati a nga swekanga swona xixevo a swi kona lesweswo mara leswi nga ta vanga ku n'wanuna a dlaya n'wansati i ku jola vavasati va jola ngopfu Botpet va jola ngopfu mini driver swimovha leya swo teka munhu u n'wi susa laha u n'wi yisa laha Botpet wa swi kota ku teka n'wansati munhwini u n'wi yisa munhwini u tlhela u hlamula u ri wexe ku hi vana kasi swi endleka kwala misaveni ya leyi na a tlhela ku a fika laha ku baby or lawa ri la kwa movheni a va ka fonela loyi a nga ri ku yini ka yena a fonela la nge le ndhawu ku baby se ni fiki kaya ku nga ri kaya so vavasati va hambana na vugangu. Avuxeni Botpet na muhumelerisi wa n'wina kwala malume Jindani Botpet vavanuna va nga hi hembeli kumbe va nga ni hembeli me va ku nanana ni dlayiwa hi mhaka ku ni vulavula ku i vana lavaya a ku nga ri va wena kumbe ni va byela swilo leswi a va nga swi tivi va problem va languta ngopfu ti-movie ta le Nigeria ti-movie leta ta le Nigeria phela i ti-movie leta vo yendla leswi vo va swi hleketaka a ku vulavuli yini ku vulavula vo va le Nigeria loko va ku nanana ha chita ha va chita ku za va hi dlaya n'wana wa 4 years loko a repiwile a dlayiwa i va a chite na mukhegula wa 90 years loko va n'wi repa va n'wi dlaya i va a va chitele na va lo tolovela ku dlaya Botpet a ku na ku chita kala va lo tolovela ku dlaya vo tibyela ku dlaya va ku vukhawurisa inkomu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. U nga pfumeli leswaku vito ra wena ri va eka nxaxamelo wa lava endlaka madzolonga ehenhleni ka vaxisati na vana. Love yours. Munghana Lonene FM makombandlela. Love yours. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
ente yiso mixero mngana lona FM xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka mngana lona ne FM akhensa swinene ku na un'wana ngitiri va xinunu a ku na xivangelo na xin'we xa ku mi nga zemi ku sweswiwani se na dlaya hi mhaka ku hana xin'we hi leswi i hungu leri ni ri kumako ni ta mi twa ku mi ri yini ku ya emahlweni kambe sweswi hi amukeleni good enough mashiko vito leri mi ri khwatihatane good enough mi ta tlhe mi ri twa futhi siku rin'wana kwala vhikini riri ku nga ri ka Afrika wa vulavula kambe mi ta ri twa vito leriwani kambe sweswiwani mani ya ka good enough mashiko i mhleri wa hina lava hi lava ku bula na vona nhlekani lowuwani hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta national dialogue leyi ka vayingiseri va Afrika wa vulavula a ntwangi na un'we a yi khumba hi mkhwa lowu timhaka ta ku dlawa ka vaxisati timbava ka kona good enough mashiko nhlekani mi amukerile ka mugana lona nefe inhlekani brapet na vayingiseri va Afrika wa vulavula minjhani hi pfukile minjhani good enough na me ni pfukile a khensa swinene mashiko man timhaka ta national dialogue ti pfuxe swivulavula swo tala ngopfu swin'wana swi katsa timhaka ta ku van'wana va ku hayi khale ka president a va fanele va pfumela ku nkarhi wa vusi wu hundzile hayi hina va DA yi nge ngheni laha hi mhaka ku a hi lava ku tiyisisa kumbe ku pfuna ANC ku lunghisela timhaka ta ti-election kambe a hi sunguleni hi nga se vutisana swivutiso mi nyika xifaniso xa leswi mi nga swi vona ku sukusela loko president va pfule ximfumo national dialogue hi ravuntlhanu kumbe national convention hi ravuntlhanu brapet leswi nga swi vona i ravuntlhanu swi hambana ngopfu na leswi swa ku ri nkarhi leyi tatana Mbeki a vulavula hi mhaka dialogue lambe leri hundzeke hi April a vulavula hi show and vulavula lexi i ku ri ka conference leyi ka convention leyi ya ku ri endleke ravuntlhanu na Mugqivela leswi swi voneke ku ri a ku na vanhu va ku ri khale va ri la Afrika-Dzonga kumbe vanhu va ku ri va na ti-position ta ku tala ka politiki ka swilo swa ku tala ku ri vo vanhu la munhu hinkwawo a tivaka ku ri loko va pfula mulomo va vulavula nchumu lo njhani hi vone vo va vulavula leswaku ri masiku hinkwawo va na ti-platform ta ku tala va swi kota ku ti vulavula leswi nga swi vonaka swi endleka i ku ri munhu wa le ni rhandza ngopfu ku tirhisa ndhawu leyi va ku na Madombija munhu wa le Madombija munhu wa le Matividi kumbe munhu wa le Galeshiwi ku ri yewe lava hina a hi swi vonanga swi endleka kwale i ku ri sungula leyi ni ta vulela ku ri kumbe i conference ya vunharhu ya ku ri vanhu va ta tsombana koho va ku va lava ku vulavula mhaka ya vutomi ya ku sungula ta ku endleke i lembe ra 1959 leya Congress of the People la ku tsariweke ko la ku humeleke ko papira ra Freedom Charter ra ku ri masiku hinkwawo ANC ta ku byela ku ri tirha hi mhaka ya Freedom Charter na loko o hlaya Freedom Charter swa ku sungula swa ko tlhelo xa ku sungula i ku vanhu va ta fuma the people shall govern and na sweswi endzhaku ka malembe 31 ya wo vanhu va ku tala va vula leswaku a va swi koti ku fuma i mhaka leyi vonaka ku na conference leyi ya national convention ya vumbirhi i leyi ya ku ri a ku ri Codesa i 1991 ku fika i 1993 ya ku ri na yo ku na swilo swa ku tsala ku swi tsariwe emaphepheni mara vanhu va ta ku byela ku ri a va voni nchumu wa ko wu endleka mhaka ya misava mhaka ya ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga vanhu va ntima na valungu va ta hanyisana njhani so leswi ndeke ra vutlhanu i leswaku ri xilungu va ku na talk shop ku ri vanhu va famba va vulavula endzhaku ku vulavula va famba va ya kaya mara va nga tivi ku ri leswi va swi vulavuleke ku ri swa endleka va ta vona ku endleka nchumu lo njhani ku fana na loko va ku na Mayoral Imbizo mera a ya ka vanhu a lava ku honyisela ku ri va ri yini Mayoral Imbizo brapet ya hambana na va ku na IDP consultative ku na papila rin'wana ra masipala va ku IDP Integrated Development Plan lava vanhu va vulavulaka kona ku ri yina lava pati la ka hina van'wana va ta ku hina hi lava mati van'wana va ta ku hina hi lava tindlu u kuma leswaku loko se yi huma IDP vona ku ri leswi va ku ri vanhu va swi vulavrile swi tsariwile ka IDP leyi endleke i lavuntlhanu na Mugqivela fana na Mayoral Imbizo ku ri munhu o famba va ku i box tick xilungu ku ri swi endlekile endzhaku kwalaho vanhu lava tsakeke ngopfu namuntlha lava ku ri a va provide ti-service va provide swakudya na lava provide ti-hotel na lava provide swa ti-transport swa ti-aeroplane na lava ti-shuttle vona ku ri namuntlha va tsake ngopfu mara vanhu va la Afrika-Dzonga va ku ri va fambile van'wana va ku ri a va ri koka convention
a ni voni ku ri ku na swilo swa ku khomeka leva nga vulavulaka leswaku me endlele ka convention sweswi nga ku byela ku ri vutomi bya mehe vu ta hambana njhani hayi ku ri vu ta hambana njhani hi lembe leri taka kumbe lembe lamanharhu laha taka. se hinkwaswo sweswo xifaniso xexo mi ni nikini mi ni komba ku mi vone yini mi vona ongeti hi nga hi ta huma na xo huma loko se ku ya wa ka dialogue yo yoxo a ku faneleka ku nga sunguli convention a ku fanele ku sungula dialogue before convention i ku ri convention la a ku fanele ku vanhu va tsombana koho va ta ku se va huma ka ti-dialogue se va hete ku vulavula lava humaka ko tindhawini ta voho se va vulavurile se va tiva ku ri va lava ku vulavula mhaka njhani loko va fika ka convention so ku ta va ku na ti-delegate vanhu lava rhumiweke leswaku n'we mi ta fika le mi nghena ka discussion group kumbe commission ya ku vulavula hi mhaka ya mati kumbe hi mhaka ya GBV kumbe hi mhaka ya marimi kumbe hi mhaka ya dyondzo kumbe hi mhaka ya swilo hinkwaswo so sweswi loko va ku sungula convention se ku ta dialogue swi vutise ku ri loko se va sungule ka convention va ta ka dialogue loko munhu wa le Phalaborwa a vulavula ku ri hina hi lava ku vulavula hi mhaka ya va ta hi xilungu va ku environment leswaku ri le Phalaborwa ku na mali lowukulu ngopfu wa ku ri loko u languta hi ti-satellite u vona ku ri ku ta sala ku na mugodi lowukulu wa ku ri a ku na munhu la ku byelaka ku ri va ta faka yini ka mugodi leyi so loko munhu wa le Phalaborwa kumbe lava va ri le Phalaborwa ka dialogue ya masipala wa Phalaborwa mina ni lava ku vulavula mhaka ku ri na mugodi lowu wa ku ri wa endleka la Phalaborwa i ta endla yini wona so a ku na munhu la tivaka ku ri swi ta fika njhani ka minister wa mineral affairs minister wa mineral na energy hi ku ri convention se yi herile leswi endlekaka endzhaku ku ta va ku ri vanhu va vulavula so a ku fanele ku sungula a veteri Mashego a veteri convention ku ta sungula convention leyiwani yi kota ku simeka ti-structures na yini ti-committee leti nga ta famba ivi ku famba dialogue ivi 2026 ku va na yin'wani convention leyi se yi nga ta va yi kha yi reporta leswi swi nga kumiwa ya va vulavula ku swi ta endleka hi mhaka leyi mara va ta kuma kwini 400 million yin'wanyana va phete mhaka ku ri a ku na mali sweswi minister wa timali u ta ni byela ku ri vanhu ku laveka va tightena ti-bed ku laveka mapanti a fasiwa tika so mali ya ku ri vanhu va tsombana va vulavula ni voni ku ri va ta yi kuma le kwini so hi mhaka leyi twaka vanhu va ku tala va ku leswi swi endliwa hi mhaka ya nhlawulo ku ri ku na va ta endla process yin'wanyana before nhlawulo lembe leri taka ku ri va ta ku so yi report back se va ta byela vanhu ku ri swilo swi famba kahle swilo ku na mhaka so vanhu va ta languta mfumo ku ri mfumo wu swi kota ku endla swilo ngopfungopfu va ta languta ku ri ANC swi kota ku endla swilo drapedment ku a ku fanele swi sungula hansi swi ya le tilweni la swele va ri ko va byeriwa ku ri vanhu le va lava yini ku ri vanhu va Afrika-Dzonga a yi lavi swilo swa ku fana munhu loko a ri le Joni a ku ni lava misava ku na ku ri munhu a byeriwa ku ni lava misava va ri huma le kwina ni huma le Nkowankowa va ku hayi ku laveka u famba le ka hosi Nwamitwa va ta ku nyika misava mara u kuma ku ri munhu loyi le Joni a nga lavi u ta ku byela ku ri lava misava mara a nga lavi ku yekele ka hosi Nwamitwa u lava ku ri a ri le Joni so munhu loyi swa ku komba ku ri munhu loyi a nga lavi misava u lava mali u lava ntirho so vanhu va Afrika-Dzonga a va lavi swilo swa ku fana sweswi vanhu va ta vulavula hi mhaka misava ku ri loko ni kumbe misava loko ku nga endliwa vote va ku namuntlha kumbe ku va n'hweti leyi taka ku na referendum a ni voni ku ri ku ta va majority ya vanhu lava lavaka misava vanhu va ku tala va lava vutomi va lava ntirho va lava ku ri va ta swi kota ku tirha va ta ndyangu wa vona ta hanya kahle so leswi a swi fanele swi sungulela hansi swi ya le so swivutiso brapeti ku ri swi sungule convention ku ta dialogue so va vulavula ku ri mahetelelweni ku ta hleriwela le UNISA ku ta va na convention yin'wanyana na kumbe leswi vanhu va ta swi vulavulaka sweswi swi ta helela kwini kumbe loko va dialogile va le Tsaneni va ku hina hi vona ku ri Balobedu hi vanhu va Hosi Mjaji a yi lava leswaku rimi ra hina ri ta ra official Limpopo swi ta fika njhani le ka leadership leyi vonile hosi ya Makhoisani ku ri endle swin'wanyana le hi nkarhi leyi a teka microphone a lava ku vulavula ene hinkwerhu swi tiva ku ri hosi leyi ya Makhoisani u na malembe manharhu a ri le Union Building sa campile leyi a lava ku vulavula na president a nga pfumelanga ku vulavula na so loko ku na ndlela ya ku fambisa swilungu va ku attitude ya ku ri hosi ya vanhu va ku sungulela Afrika-Dzonga u ta campa malembe manharhu president a nga lavi na ku vulavula na so swi vuse ku ri
yina yi ri vanhu va ku ri hayi vanhu va ku sungula yina yi huma kun'wanyana swi ta endla njhani ku ri mfumo loyi u ta yingisela loko u nga lavi ku yingisela vanhu va ku ri ku sungule voho ku tshama la Afrika-Dzonga. se a hi languteni ke loko ku ve xiyimo xi te tani swi endlekini ku ve yoho hi yona a yi lavekaka ongeti swilo leswi va swi vulavulaka i swilo leswi swi tivekaka se swi vula ku loko ku ve ni mitwe kahle swi vula ku vandla ra Democratic Alliance ri va ri ka xiyimo xa kahle kumbe ri va ri right loko ri teka xiboho xa ku a hi leswi ho ya ku ya pfuna vandla rin'wana ku va ri ti gangisela tivhoti. Ni vona ku ri mavandla hinkwawo laha ku ri a hume vhiki leri hundzeke ni nge vulavuli ku ri a endle i mhaka ya ku ri a ta ku kumbe ku na swilo swa nkoka leswi va humaka hi swona ku fana na vo tata na Thabo Mbeki ku ri mhaka dialogue Thabo Mbeki vulavule yo hi April Cyril Ramaphosa leyo i lembe leri hundzeke a va fanele va sungule i nkarhi leyo ku shape dialogue leyi ku ri va lava i va njhani hayi ku ri va ta tshama loko se ku na n'hweti so DA ta ku no menda huma FF plus ya huma FW Clerk ya huma so a ni voni ku ri lavo i xilungu va ku a va na ti-intention ta kahle ku na Mbeki na swi twisisa swi vulavule vhiki leri hundzeke ku ri me ni vona ku ri i munhu loyi a lavaka ku fuma a ri le sirheni i munhu wa ku ri a nga zanga a mi lavi munhu wa ku fana na Cyril Ramaphosa u vone ku ri leswi swi ta endla ku ri vanhu va vulavula ngopfu hi Cyril Ramaphosa loko va vulavula yena mara ntiyiso leri koho i ku ri process leyi ya ti-dialogue ku laveka i fambisiwa i mavandla a civil society ya ku fana na vo Gift of the Givers vona vo Helen Suzman Foundation vo ti-foundation tin'wanyana hayi leti ku ri ti khome vanhu va ku ri khale va ri ti-president ku ri hinkwerhu ya swi tiva ku ri va yimele kwini so process ya ku ri i fambisiwa i panga ra politiki hi yona leyi endlaka ku ri vanhu va nga swi twisisi and DA yi humelela ku ri a va lava ku kuma ti-point ta politiki na a va nga ri koka process leyi yi swi vonile ku ri va hume ra vuntlhanu hi mugqivelo se va announce ku ri meyara ya voya le tshwane ta va yi ri mani so swi ta komba ku ri kumbe a va lava attention ya ku tala ku ri ku laveka munhu loko a famba ka Twitter ta vona ku ri DA yi endlele yini swa ku huma mara loko u famba ka Twitter hi mugqivelo u kuma ku ri va ku byela hi munhu va ku bring serious ku ri ye munhu la ta va meyara ya vona so ku na ti-intention ta ku hambana ngopfu ka lava humeke mara na ANC na yo kumbe mfumo i nkarhi leyi va ta na dialogue leyi a ni voni ku ri a ku na ti-intention ta kahle loko a ri na ti-intention ta kahle va swi fanele va sungula la vanhu lava kumekaka kona laha hansi la se va ta byeliwa ku ri kumbe hi lembe ra 2027 kumbe 2026 endzhaku ka nhlawulo wa timasipala hi laha i kona va ta yingisela vanhu va ta endla conference leyi endzhaku ka nhlawulo hayi before nhlawulo va ta yingisela ku ri vanhu va ri yini na ku ri sweswi ku na mali ya ku tala ya timasipala tikhansela ti tele tikhansela i vona vanhu lava byeriwaka ku ri laveka yini so leswi swa ti-convention swi komba ku ri va admita ku ri tikhansela ta va ti tirhi nchumu hi ku ri a va tivi Ramaphosa va le ku ri ku laveka vanhu va Afrika-Dzonga va ti vutisa ku ri swilo yini endzhaku ka malembe a khumenharhu na n'we ya malembe ku na vanhu lava va siwana phela le a swi fanele ku swi vutisiwa hi presidential leyi ku ri khanselara wa level 1 tikhansela ta level 1 ta tiva ku ri swilo yini vanhu ku na siwana khansela ya Bushbuckridge ya tiva ku ri swilo yini a ku fanele loko va tsombanile vo va le ka ti-imbizo kumbe va ri le ka lekgotla va ta vutisa vanhu va ta va byela ku ri yina hi rila i makasa hayi ku ri ku ta dyiwa 400 million ya ku ri vanhu va ta etlela tihotel va telele UNISA a hinkwavo munhu loyi a ri leyo ku ri swi kote ku vulavula van'wana va fambe ntsena njhe a fika a etlela a pfuka a famba a tshama a humela ka a ku na nchumu la vulavuleke ene vanhu va Afrika-Dzonga va ku tala va lava ku tiva ku ri ku humelele yini mara sweswi va byeliwe ti-dialogue and lembe leri taka ku nge vi na dialogue ya kahle ku ri ta va ku na ku campaign loku tala ngopfu u ta kuma ku ri dialogue ta hijackiwa ku campaigniwa mahetelelweni u kuma ku ri a ku na leswi vanhu va swi koteka ku swi vulavula na sweswi a yi byeriwanga ku ri dialogue leyi ta fambisiwa hi mani ta fambisiwa hi mfumo kumbe ta fambisiwa hi ti-NGO tin'wanyana sweswo mingisela umngana lona FM good enough mashikhu umhleli wena wa tipolitiki lava yengele ku boleni na vona ka nhlekani lowu lava ku tatwa ku na wehe kumxana wa kha wa yi landzelela mhaka yale se sweswiwani va vuyili ku yisiwa ku yini mahlweni hi ku a ni ri ka ta tikomiti ti simekiwile se ku ta tirhiwa ivi kusuka kwalano ku ta va na minjekanjekisano kusuka ka minjekanjekisano ku va na convention 2026 hina vaaki vete hi ta nghena kwihi loko mi ta mi landzelerile hi swivutiso leswikulu ngopfu brapet ku ri vaaki va ta nghena kwini sweswi vaaki va tshame ku yingisela va twa leswaku va ta ku ri kumbe ku ta va ku na imbizo kumbe ku ta va ku na dialogue
le ka malamulele kumbe ku ta va ku na dialogue le thava chweu so va ta tiva ku ri va endla yini mara problem leyi ndi twe Michael Lowa ni rivele vito ra yeto la vulavula ka channel yin'wanyana ya television aku va byele malunga avo ANC ku ri va famba ka convention va ta vulavula ku ri ku laveka yini aku loko se i nghena ka dialogue va ta va rhumela ku ri va famba va ta vulavula ku ri laveka yini so leswi swi vulavula ku ri ku ta va ku ri conference ya ku ri ta tala ti-delegate ta ku huma ka ANC mara a swi kombi ku tlhariha hi mhaka ku ri ANC i mfumo wa tiko ANC i vona lava tivaka ku ri ku endleka yini ANC vo va ku ri va tsombana va vulavula va hlawula kumbe vana va vona ti-NGC ta vona ku na commission yin'wanyana brapet ya ku ri hi nkarhi leyi va tsombanile le UNISA un'wana vula le i mhaka ya crime a ku laveka ku tlherisiwa ti-scorpion ti va kona Afrika-Dzonga vanhu va tiva kahle ku ri a ku na ti-scorpion ti dlayiwe mani ti dlayiwe ANC so loko ku tekiwa malunga a ANC a ku ri a tolovele ti-conference va ku famba ka dialogue a nga pfumeli ku ri scorpion swi tlhela swi va koho futhi va nga pfumeli swilo swa ku tala swa ku swi lava hi vanhu ku ri ndlela leyi swilo fambisiwaka hi yona sweswi la Afrika-Dzonga a hi ndlela leyi vaakatiko va lavaka yona i ndlela leyi malunga la ANC ya lavaka swi fambisa yona and a ndzi vula ANC ku ri kumbe ni lava ku yi thyakisa vito mara hi yona leyi yi fumaka la Afrika-Dzonga hi yona ya ku ri loko ku na tikomiti va ta ku byela ku va deploya ka ti-CPF ka ti-community policing forum va ta ku byela ku va deploya ka ti-school governing bodies and loko wo languta u kuma ku ri endzhaku ka nkarhi tikomiti toleto a ku na ntirho lowu ti endlaka hi ku ri munhu a nga swi koti ku teka swiboho a tshame hansi ku laveka a famba ka munhu u nga ta vutisa ku ri kambe ri ANC i lava swilo swi famba njhani so swi endla ku ri ku nga endleki leswi vaakatiko va swi lavaka mara ku endleka leswi laviwaka i munhu i murhangeri wun'wanyana ka branch kumbe ka region kumbe ka province kumbe sweswi munhu a ku fana na Cyril Ramaphosa ka tiko hinkwaro. Good enough Mashego khetseli nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensame sweswo mingisero munghana Nona FM hlwerile ku ya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ku nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano ya ka MEC Florence Radzilani nhleka ukayelele eka Afrika wa vulavula ni un'wanyana wa lava va nga khanga va xanisiwa ndi tsandzekise hi va xinawu ndi yile ndi ya report emaphoriseni hi ya court emaphoriseni loko ndi ya va nyike a papila ra ku ni ya ka dokodela ivi dokodela va fika va tsala ku ndzi biwile ndzi vavisekile loko se hi ya ka a court va fika va ku a ku na vumbhoni a ku nga ta va na vumbhoni Buthphet munhu a ku belelwini a khiyeri vanhu endlwini kambe a ku nga ri na a ni mirhi a ku ri na tswalo ro huma ka dokodela a hi vumbhoni byo kenela ku munhu loyi tshoveke rimbambo i tshomeke voko i pfimbile i ndleni a hi vumbhoni byebyo a ku ri byo vumbhoni mara va tiva lava munhu loyi a nga swi vona ene loko ndi ta va a ndzi bile a kheri vanhu loko a ndzi ba ndi hume hi fasitere swi ya khelani i vanghani va yehe va tile va ta swona swa ku i ni xanisile mara loko va ku va fanele va nyika statement a va zanga va yile u swi vona swa ku laniwa se ti bihile ni swi vona ni hume ndlwini ni nga mbalanga Buthphet ni nga ha ri na mhaka ku humelela yini ku chava vutomi bya mina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingisero munghana Nona FM a hi sukeli mhaka la hi lava vulavula hi mhaka yin'wana yo tika swinene Afrika-Dzonga kambe ke ntungu lowu wu tekile ka xifundza lexiya lexi va nge ri i xifundza xa kurhula ku nga xifundza xa Limpopo xa ku vavanuna mina ni tivi kumbexani me ni vona ngeti kumbexani hi nga ha swi vuli ku madzolonga ku ya hi rimbewu a hi nge vavanuna va le ku dlayeteleni vavasati se xana xiphiqo xa muxaka lowuwani hi hundza njhani ka xona a hi amukeleni MEC Florence Radzilani kusuka ka ndhawu leyi ya nhluvukiso wa vaaki hi twa ku va ri yini vona tanihi xifundza xa Limpopo loko xiyimo xi te tani MEC nhleka ahe na khensa na mixeweta muhaxi na vayingiseri hinkwavo va munghana lonene MEC ya khensa swinene na hina loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina xiyimo xo tika lexiwani hi nga langutana na xona tanihi hi tiko ra Afrika-Dzonga na xifundza xa Limpopo tinhlayanhlayo ta vamhani lava nge le ku dlaweni ti le ku tlakukeni siku na siku hi kuma swiviko swintshwa a hi sunguleni kwalano tanihi ndzawulo mi ri yini loko xiyimo xi te tani mi nge ni komba muhaxi na vayingiseri ku ri ku ve na timhaka ta ku premier wa hina premier Dr. Popira Mathuba va ve va hi vitana va endla ku va na special executive council
lava nga vitana na provincial commissioner na ti-pathologist va lava ku hi tshama hi languta because since president va nga hi vhakela la ma swi tiva ku a va ri nkowankowa within 2 weeks hi kuma ku a vembe ntsena xiyimo xi le henhla swinene so i swin'wana leswi tanihi ri mfumo hi va hi kha hi vulavula na vanhu va ka hina ku n'hweti loyi wa August ha swi vona ku instead ya ku va hi celebrate leswi vavasati va nga contributa aka democracy ya hina hi va rhandza hi va seketela hi komba ku i va mhani va swihlangi swa hina hikuva vavasati va ri ku dlayiweni hi ndlela leyi yo vava swinene hi Friday a ni ri vembe hi jikajika na tifamily to hambanahambana la mi kuma ku vanhu va dlaya munhu va tlhela va tsema na nhloko ya yena un'wana n'wanuna u dlaya nsati wa yena a tlhela a mu rhwala a fika a mu hoxa a toilet a xikolweni a secondary school so ma swi vona swilo leswi swi hume endleleni yesterday hi kume tolo hi kume information leyi disturbaku swinene aka leswi nga humelela a Xawelo a Giyani na le Gapani ku va vavasati va dlayiwa mara hi teka nkarhi loyiwani hi kombela vaakatiko un'wana na un'wana ha swi tiva ku munhu un'wana na un'wana i wa nkoka va mabindzu va tikereke varhangeri va vukosi na swiyimiso swo hambanahambana ku a hi joyineni hi tirhisana hi vona ku hi va hi kha hi vulavula hi timhaka ta gender based violence kun'wana na kun'wana laha hi nga kona hi ku xiyimo lexi xa hi hlupha swinene mara hi tlhela hi khensa swinene ntirho lowu endliwaka hi maphorisa MEC Manani Violet Mathe na maphorisa ma vona ha swi vona ku vo tala vanhu lava nga endla swilo leswi va khomiwile i swa nkoka muhaxi na vayingiseri ku hi nga languteli ntsena maphorisa a hi tekeni munhu un'wana na un'wana a fana a teka xiave aka timhaka ta ku va hi lwa na ku dlayiwa ka vavasati na vana va hina ngopfungopfu hi n'hweti loyi wa August na MEC loko xiyimo xi te tani a swo kombetela n'wina tanihi ndzawulo ku vula ku swi vula ku ndzawulo leyi a yi le ku tirheni ku hekenela ku va yi pfuna na ku lemukisa hi timhaka ta leti hi xipolitiki va nge i ti-social ills ku va vanhu va swi twisisa ku mahanyelo lamanene i mahanyelo ya mixaka muni ku hlonipha vutomi bya un'wani ku hlonipha timfanelo ta un'wani a swo va xikombiso MEC xa ku kumbexani department yo fana na n'wina ya nhluvukiso wa vaaki a yi le ku va hluvukiseni vaaki yi le ku feyileni department yi le ku tirheni ti-social worker ta hina va tshama va kha va jikajika hala mindyangwini i ntiyiso va nge fikeleli munhu un'wana na un'wana mara mhaka leyi hi vulavulaka hi yona la muhaxi na vayingiseri a yi lavi mfumo ntsena even if hi nga teka ti-department hinkwato ta le Limpopo yi lava munhu un'wana na un'wana family yin'wana na yin'wana mi nga nyika xikombiso lexi muhaxi mi kuma ku i n'wina na nsati wa n'wina na vana va n'wina mi tshama ndhawu yin'we mi vitaniwa hi xivongo xin'we mi va mi ri ndhawu yin'we mara mi kuma ku instead ya ku mi komba rirhandzu aka nsati wa n'wina na vana hi n'wina mi va hluphaku hi n'wina mi va ill-treataku ene swi nge endleki ku ri ti-social workers kumbe maphorisa va tshama va ri ka ndyangu un'wana na un'wana that's why hi ku swi lava hina starting from the family i ncini lexi hi swi byelaka vana va hina loko hi languta miganga yo tala for example hi Wednesday loko ni ri Vuwani a va hi byela timhaka ta ku tikereke leti nga hala Vuwani ntsena i 18 no nyika xikombiso hi Vuwani ha swi tiva ku ndhawu yin'wana na yin'wana i tikereke ntsena se xana question i yin'we ya ku tikereke ntirho wa vona loko swi ta ka timhaka ta gender based violence i yini because hi nge vi ti-spectators un'wana na un'wana u na ntirho loko a fanele ku endla wona ti-traditional leaders ta hina
ku na swiyimiso swo hambanahambana hi kuma na vamhani va va organized swin'wana va swi vitana ku i ti-stockfel ku na ti-organization to tala ku na ti-organization ta sports hi endla appeal ya ku kun'wana na kun'wana la ku nga na vanhu a hi languteni ku xiyimo lexi xa chavisa government ntsena yi nge swi koti ku nga ri na hina hi ri vanhu lava rhandzaka tiko ra vona hi ri vanhu lava hi swi tivaka ku vutomi bya munhu a swi fani na loko va ku mi mu yive foni ya mhani radhivani vutomi i swilo swa nkoka swinene ku dlaya munhu wa swi tivi ku a swi tshamisekangi ene na vanhu lava va endlaku swilo leswi ho kombela ku tshikani ku va mi hlayisa vavasati tshikani ku va mi hlupha because vanhu vo dlayiwa lava hi va tivaka sweswi a va dlayiwangi hi vanhu vo ka va nga va tivi i ti-boyfriend i vavanuna va vona lava nga va lovola se ku onhaka yini loko hi nga swi koti ku tshama ndhawu yin'we hi va vanhu lava hi hlonipaku ku munhu u fana a hanya ku fana na munhu un'wana na un'wana na cancer muhaxi kambe MEC kumbexani xivutiso xa mina ni xi vutise xi va ku angarhela ngopfu xi va general ngopfu yi va ni va specific ni ku tanihi ndzawulo loko ni tshamela mi nga ni byela mi ku khalanga hina ti-program hi leti hi nge le ku ti endleni tanihi department ya social development ku va hi pfuna ka ku endla ku vanhu va va na mahanyelo lamanene ku hunguta ti-social ills leti i ntiyiso muhaxi na vayingiseri hi ri social development hi na ti-campaign leti hi ti endlaku leti ti nga kongoma aka ku va hi empowera vamhanani na vantshwa va hina hi na ti-program to hambana tin'wani mi kuma ku hi ti endla through ti-NPOs ta hina hi va hi kha hi pfuna na ti-cooperative because hi lava ku vanhu va kota ku va va hanya ku nga vi na swilo swo va hlupha hi na ti-social workers ta hina tani ni vurile mi nge yi ka district tindhawu to hambanahambana mi kuma hi nga ri kona hi nga exist ti kona ti-office ha swi tiva ku van'wani vanhu va tikeriwa loko vanhu va tikeriwa munhu a swi vona ku leswi ni nge swi koti hi advise vanhu va hina ku na ti-professionals lava va nga swi nghenela swikolo fambani mi ya tshama na vona va ta kota ku va mi pfuna hi mahele va mi byela ku loko xiyimo xi te tani make sure ku mi hanya hi ndlela leyi mi nga fi mi yime ndhawu yin'we ni vula ku vanhu loko va dlayana a swo ho sungula kwalani ku ri munhu a sungula ku va a dlaya munhu mi kuma ku ve na ti-sign nkarhi wo leha wa ku komba ku hala kaya a ka ha ri na mahanyelo ma right so ti-office ta hina ti all over that's why hi ku vanhu a va ya kuma service ya ti-social workers muhaxi na vayingiseri i mahala a mi hakeli nchumu hikokwalaho mi nga ta vona ku government ya hina yi tiyimiserile kun'wana mi kuma ku ku na timhaka letiya ta ku hi va hi kha hi pfuna ku vanhu va kota ku va va hanya hi through ti-social grant naswona ha vula ku ti-social grant leti ti nga tisi ku ri vanhu va lwa la i ku mi kota ku va mi hanya it's a support leyi humaka ka mfumo wa n'wina a hi tirhiseni ti-services letiwani ku empowera mindyangu ya hina instead ya ku va hi endla ku hi dlayana because munhu loko o dlaya un'wana a ni tshembi muhaxi na vayingiseri ku ri loko a sala hala misaveni u sala a kha a hanya kahle a swi tshamisekangi i swilo leswi we must just refrain from doing it na khensa muhaxi na vayingiseri se mi hetisela mi ku yini MEC Limpopo i xifundza xa ku rhula man i xifundza xa ku rhula ni mi twini mi kha mi vulavula siku rin'wana mi ri ka madonsi ni tshemba swi mi tsakisi ku ya ka tinhlengeletano ta muxaka luwa loko mi ya vulavula na vaaki va weriwe hi khombo ro taniya mi hetisela mi ku yini hi yisa ku yini mahlweni na ku rhula ka hina ka xifundza swo hetelela muhaxi na vayingiseri i ku ni kombela na van'wina mi ri vahaxi va ti-media houses to hambanahambana ku ri a hi vulavuleni hi timhaka leta gender based violence loko hi kuma nkarhi even if it's a 2 minute or kumbe a minute loko mo swi vulavula ka radio ha swi tiva ku ti-radio ti na vayingiseri vo tala kasi xin'wana
ni lava ku kombela aka vaakatiko va Limpopo ku a hi rhandzaneni. Loko munhu a endle xihoxo ka un'wana a swi vulavuriwe hi ndlela ya kahle ya ku va na ku hlonipha, hi ta hetelela hi kuma swilo swa hina swi kha swi famba kahle. Tirhisani ti-services ta government ya hina yi kona ku va yi pfunana na n'wina, na hina hi ri ti-MEC na premier wa hina we are always accessible ku ri hi kota ku va hi pfuna vanhu lava nga hi rhuma ku hi va tirhela. Na Khensa muhaxi na vayingiseli. MEC Khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Na Khensa. Inkomo MEC Florence Radzilani, MEC wa nhluvukiso wa vaaki a Limpopo. Hi ze va vitana la hi mhaka ya ku xiyimo xa ha ri kahle, vatwile va kha va hlamula na ku hlamusela leswi va nga hlamusela swona. N'wina mi ri yini? Un'wana muyingiseri i te khalanga na switwa hinkwaswo leswi, na switwa hinkwaswo, kambe ku hava na xivangelo na xin'we. Na engeta ku hava na xivangelo na xin'we lexi munhu a nga xi vulaka a ku hi xona xi nga endla ku ningizani n'wi dlaya. Ku hava. Ni byeleni ku loko n'wana a vuya kumbe vuya ku huhweni kumbe huma kwihi a fika ku khigi hi ntsumbu wa mhana yena, ma ta n'wi kota n'wana yaloye. Ni vula ku mi langutela mi langutela ntswatsi wa njhani loko se a ya va loko se va ku i n'wanuna kumbe n'wansati, mi lava ku a va munhu wa njhani? Ni byeleni kumbe hi byo vutomi bya kona. Kahle ku na laha swi nga onhaka kona. Van'wani veri swi nga va swi onhake hi mhaka ku kumbexana vumbiwa bya hina byi pfumelela swilo swo tala swo ka swi nga ri kahle, a ni tivi na mina ku njhani. I van'wani va lava. Van'wani veri a hi vumbiwa, xiphiqo i ku vavanuna vo tala a va na mintirho, se va na mintlhontlho yo tala. Se mi kuma ku van'wani va langane va ha ri na mintirho, ivi mintirho yi hela, se ivi va vona ku swantswa, se va vona lava va ha tirhaka. Van'wani veri matikhomelo ya vaxisati na wo ya le ku hi fikiseni ka xiyimo xa muxaka lowu lexi endlaka ku vavanuna vo tala va va hansi ka ntshikelelo. Kasi van'wani va ku hayi maendlelo ya hina hinkwawo ho va ku vukuleni ka nsinya wo ka wu nga ri wona. A hi hetiseni mhaka yeleyo miyingiselo wa mina ka 0860 002 543 andaka leswi. Tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. A no ringetanyana swin'wana Cindani, sorry ni nge ngeti a no ringeta ku vona ku swi nga endla leswiyani ka swi ndlala a no ringeta kambe swi nge ngeti. Kambe swiritano nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM languta karhi miyingiselo wa mina 11 timinete a yi se ba awara ya 10 ya 14 awara ya 14 mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanel Magayisa ivi xikan'we hi ta va kha hi nghena ka nongonoko dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngoveni hi muhumelerisi bya Mchangani Twi kwala ka Munghana Lonene FM kusuka studio 2A hi le Polokwane. Kambe hina hi ta Twi kusuka Amasingita Mall hi laha hi nga kona miyingiselo wa Munghana Lonene FM nhlekani lowu ni famba na Sunduza wa Kaminga. A hi ku tweni ni miyingiselo mina hi le xiyimo lexi mina loko ni langutele leswi hi nge le ku tirhiseni swona tanihi Afrika-Dzonga na Afrika wa vulavula ni vona ngati a swi na nandu ku va hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi xa ku hi vulavula hi swo leswa madzolonga ku ya hi rimbewu siku na siku, hambi wa vulavula hi swo 2 hours loko ri ku swi ta hi pfuna. Yin'wana lexi ni vavaka ku tlula na mpimo i ku loko u languta swithombe swa vanhu lava va nge le ku tekeriweni vutomi bya vona wa swi vona ku a hi vanhu ntsena. Hey, a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi nhlekani. Butford njani? Ai ni pfuneni papa hi pfukile hi ngo vona. Butford ni la ku hlamula swilo swin'wana nga swi twa swi vulavuriwa hi vavanuna. A ni swi tivi ku va swi twisa ku teka swi vula yini, a swi vuli entitlement. Loko ni ku ni teke munhu ku ni yaka na yena ndyangu, a swi vuli ku mangu owner a yi cold drink a yi furniture. Loko munhu yaloyo ni twa ku a swa ha pfumeli ku hi tshama swin'we, wa ha ri na vatswari i na la ka vona n'wi tlheriseni.
a hi excuse ya ku i mhaka ya vugangu ku loko ho langutisa ku vugangu vamani va lava endla vugangu na vamani hikuva endla na hina vavanuna se loko ku ri wena va endla vugangu na vamani leswi i nga ta byela ku ni n'wi dlaya hi ku i byela mina mutswari wa yena mina ni nga n'wi tswara loko ku ri n'wana wa mina ku swi vula ku wena i n'wi owna ku fana na movha ya wena a swi vuli sweswo ku teka se lexi endlaku ku va na problem yo fana leyi ku tshamela ka mindyangu ku pheta yi fili vana va hina va na too much right a ka ha ri na vahahani a ka ha ri na vakokwani a ka ha ri na ndlela yo solva leyi a yi ri kona hi xikhale leswo loko ku ri na swin'wanyana swi nga onheka a hi wena ntsena i tshama na swona i teka mukwana i ku ya ku dlayeni ku na vanhu lava dlilaka na mayindlu ya wena ku okay n'wana loyi hikuva ha swi vona ku i endle leswi na leswi na leswi hi huma vahanye va n'wi tlherisela ka vona hi ku wa tsandza i endla swa vugangu se hi yo problem leyi kulukumba ya ku tshamela ka mindyangu swi cincile and na hina hi tekaku nakona hina vavanuna ni le promotion hi ku most of them lava dlayaku no teka swi tekangi hi laha hi nga kona ka ku hi laha hi nga kona ka ku ongeti hina hi ta tsutsuma hi ku hayi vanhu lava va nga tekana minkarhi ya ku tala ongeti swi talele ngopfu lava va nga ndla leswi lava a va mi tshikelela khale a va swi vula fat and set hi vo va tala wa kona hi ku ku tale va lavo bootpass and swi vava ngopfu loko ku ri n'wana wa n'wina because mi kuma ku xiyimelo xa swilo leswi nga tshamisa swona vana va hina va chava ti-boyfriend ku tlurisa vatswari ni vulavula leswi ni ri mutswari ku how can you feel loko ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yaloye u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko mi n'wi byela a n'wi byela ku hi ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matiko ya n'wana leyi se problem ya vafana na vavanuna i swi fani ku teka swi vula yini a swi vuli ku owna munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tlherisani n'wana wa vanhu sabi hi yo nchumu loko a hi fikeli entertainment ya ku twana ngaku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi owna a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi lebyi bya wena kambe a hi tlhele vadavudzi ni khomile ni ku va ni mi nghena non'wini ni kombela hi tlhelela nyana ka ntsongo laha ka ku a hi tlhelele nyana ka ntsongo laha ka fat and set i mani a yi pfumelelaku yi va kona hi ku kavula leswi mi swi vulaku onge ti yi tlakuke ngopfu leriya ra ku hi yo mhaka vanhu a va chavi ku va ri la joni la va tshama ku va nuna na nsati loko ku fika makhisimusi kumbe ma-good friday un'wana ya ka vona un'wana ya ka vona leswi vulaka ku i ti-fat and set swisweswo se xivutiso i ku vatswari hi va hi ri kwihi ka gap leyi ho swi pfumela ho ka hi nga swi voni ho ka hi nga swi tivi xiboho lexi nga kona n'wana mbhari i mhaka ya ku vumbeko bya hina byi ri n'wana loko a za ku 21 i kurile i na timfanelo se mina mi ri mutswari mi va mi kha mi dodombisa na yena ku swilo leswi swi endlaka n'wananga a ni swi lavi ene a swi tshamisekangi mara mi nge hi mi ya n'wi koka hi ku mina mi tiva ku van'wanyani ma tiva swilo leswi vava ngopfu van'wanyani va fa va ha ri xikolweni n'we mi tiva n'wana ri xikolweni a mi swi tivi ku le vugangweni i n'we mi hakela ku rent ya yindlu yaleyo ku a ta dlayiwa kwalaho hi ku i teke munhu a tshama na yena se ku na swilo swo tala leswi nga talatala laya vukreste leswi hi fanele hi swi lunghisa because timfanelo teto ta ku vula ku n'wana i na right mina hambi mo vulavula mi kha mi hlamusela swin'wana mi va mi nga swi voni mi ya swi twa ntsena loko mi ya vitaniwa ku milawuzi ta teka xidumbu n'wana wa wena va dlela loko mi ya langutisana munhu aloyi a mi nga ku n'wi tiva mi n'wi tivi lexi mina a ni lava ku vanhu hi xi twisisa ka munghana wunene i mhaka ya ku teka ma swi twisisa ku swi vula yini na a swi vuli entitlement a swi vuli ownership leyi ngo ni ta ku i movha ya mina sweswi na yi xavisi i movha ya mina sweswi ni nga yi yisa mativa lexi ni lava ku xi endla me ni nike ntirho lexi ni lava ku ya xi endla kusukisela namuntlha sweswi ni lava ku endla vulavisisi bya ku
ka vanhu lava va nga khumbeka ka madzolonga lava a va tekanile na ni la ku ya endla vulavisisi byebye ku mi tisele tlhelo rin'wana leri ongeti na roho ri le ku hi vangeleni xiphiqo ra ku vanhu va na ti-fat and set hi fanele ya langutana yaleyo ni langutisa because ni endle research nyana ni endle hi vanhu va tsinini kwala lava ni va tivaka na lava ni va vona kwele Alexander mostly vanhu valava a va tekiwangi kuphela and ni kuma ku loko ni ya pfuneta because hi le ka committee ni ya pfuneta vanhu lava tshamaka swile amkhopini va endla sweswo loko ku December n'wana ya le mara n'wana la ku hi mhaka ya ku i va pfumelela ku tshama swilo kumbe i pfumelela ku tshama mkhopini loko ya swisa ku vatswari va vona va swi tiva ni kuma na nhwanyana loyi mi zama ku n'wi pfuna a nga swi tivi and a nga lavi ku swi vulavuriwa ku heyi tsanani ta teka n'wana n'wina va ta ze va dlaya nemetweni nemetweni va ta ku dzaha cancer swinene eyi hi xexo xiyimo vakani kumbexani loko vo pfumela muhumelerisi hi ta fanele siku rin'wana hi tshama hansi hi vulavula hi fat and set hi ta tshama hansi hi vulavula hi fat and set na yo ngotile ku hoxini xandla la fat and set ongetile ku hoxini xandla la kambe na rat mina tetimbirhi na hafu leti ni nga ti tirhisaka ku va ni pfuna kumbe ni twa tlhelo ra n'we ya muyingiseri wa mina un'wana muyingiseri loyi nhleka butpete nhlekani mpfukeni hi pfukeni njhani bot eko butpete mani nghena ka leya dialogue butpete ya I think butpete leya dialogue i vule kahle Mr Mashego ku va ku tlanga ka nkarhi butpete I think the challenges leti hi hlanganaka na to hi ri South Africa ti tiva hinkwenu butpete a zeti lava hi tshama hansi hi vutisa vanhu ku va ri yini we know ku Giyani ku na challenge ya mati ku na challenge ya mapatu ku na challenge ya mitirho ku ya Bushbuckridge is the same ku ya Northern Cape is the same butpete as long as hi tshamela hansi butpete a ku ri na ti-factory leti ri koho butpete khale a ti manufactura swo karhi butpete ti pfaline swo swa butpete why government butpete yi nga ti na program yo karhi wu go back and revisit those programs hi ri na to before that kota ku endla ku government kumbexani go back and revisit leyi mbulaka yona hi yo ya leyi nge le ka dialogue ku loko se hi ri ka dialogue hi ta vula ku hi va kasi basafu ku cince yini ku yi nga ha vi kona sweswo a hi swona butpete a swi lava dialogue butpete it just need a political will na commitment ya government a swi lava butpete la ku nje ku munhu i twa tora must go sit down ku munhu lava mati hi vulavula yini butpete ka ku lava mati hi discussa yini butpete ka ntirho wa government yini no loko hi ya discussa ku vanhu loko mfumo kha wu mi tisela mati mi nga boxetele tiphayiphi mati ma huma hi lana la swi endlaka van'wani va nga ha makumi i minjhekanjhekisani leyi mi nga va ku na yona butpete i sweswi wa meni meyara ya Giyani butpete ya vanhu hi faka va ri ni reticulate mati vanhu va boxa patu butpete ntirho wa ti-bylaws enforcement yini butpete mara the president khamata ya byela ku ri bylaw enforcement to enforce the law i fanele ya tshama ka dialogue vulavula sweswi butpete it means butpete not ready to govern kahle kahle not ready to govern if la ku tshama hansi hi vulavula ku I enforce ti-bylaws ya nemetweni no sure butpete nemet inkombo to mina a hi ta vulavula hi ya mahlweni ka minkarhi wa hi pfumeleni khensile tlhelo ro mi nga ta na rona mikisero mi nga na lona FM nongona ka Afrika wa vula gimeteni kwala hi va ka hina leya va xinuna mani a ha swi tivi ku mi lava ku endlisa ku yini ya ku dlaya ka vamani a na ha swi tivi hi fanele hi huma njhani kambe siku rin'wana loko muhumelerisi vo pfumela hi ta vulavula hi timhaka leta fat and set nongona ku lo humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a ni ta na wena Twix kusuka studio 1 Masingita Mall vuhumelerisi bya Sunduza wa ka Minga nongona ku dzumba na mina wa landzela kambe hi sunguleni twa mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanoni Magayisa siku ra n'wina rivele rinenani tata Edzali nkowankowa Giyani na le Kapani uyikhuba eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makomandlela